AFIA, local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Ia whatalofa atu fo ile pa ia maulunga le tātou ATUNU'U i LENEI AFIAFI o leo sa o le fua mata tātou POLOKALAME o VIVIIGA o le Atua po le Maota fo i o VIVIIGA o le Atua po le Maota o Samoa VIVIIGA o le Atua. Te tonu fule nganga ia sa tātou mosha o sa FIAFIA LENEI aso ia o laso lava nei o aso lava o VIVIIGA o le Atua au peo na whatalofa lo ia tu fo i mamalu o le tātou ATUNU'U. Ia mata mai lava i leo whaingamlenga TOFI o le Atua po sui wa ai o le Atua lau langi ia i sunga i whawhengainga taulangi ia po sunga fo ia toi ina ma o lato whaletua ia pia fo ia susunga i li awao ma fionga i ki a Kongo ia pa ia lasi o tupu mtamali i tonu le kalisi e whakasa iso se me lava ne lau langi mo whaina mori mawina le tātou POLOKALAME whatala whatu fo i le susunga i le sea i tonu o Fasnoti i sini Australia fionga i a whalo ia wapia fo i le Paletua ia Maria, i o la ua taitai o lafu mamoe i tonu sini Australia nel Fasnoti i ona pa ia ma ona Sam whaingata i tupu mtamali i whiunga sea o leo whalupenga e mese fo ia tausi mtanga renga le kalesia metisi. Ia i le whangarina fo i tātou e kalesia kākoliko ia e so se tu e fia lo langi u whaina moli mawina mai ia amata mai lava le whiunga le tupu saha o lo o i Roma po le Vatican ia whapena fo i sui o ali i kāki ngali, whaso solo mai lalo le aki o kopo i Samoa ia matelinga alapati ia whapea fo ia whionga ia pātele ia meset pātele matanga renga i sini nei i Mantuit ia po Paramata fo i Polianga ia le whionga ia pātele a Kovia Lui ia mai le whionga whastotai ia meset fo ia a whionga i li whelela ia matapo sa le whangarina fo ia ki a Kongo malato wharetua whapea fo ia li whaipule li soswangi whaiwhau kākoriko ia maloloa le nu o le Atua whapea fo ia le Ecclesia le AOG Assembly of God i sunga i whawhengainga mese fo ia apostolo i Maoao tu whinga i sese o le Ecclesia mese fo le Ecclesia o le Aupaia aso ngatai le kalesia mamonga i sunga i ali e pitopo ia whapea fo ia toi ina o le kalesia maolato whartua. Le whapea fo i tato e kalesia o le Yesu toe fia mai le kalesia asfitu le tupalangi ia mese fo i tato i tu Samoa sunga le whawhengainga ia pasta asfitu ma le kalesia e mantua i tono sini Australia nei a mese so o se whaife au lava le kalesia toe fia mai i so se vai panoa mwhaina mo mar tātou POLOKALAME. Nisho tātou e kāresia, ia o le maua nei TAIMI, ia o lo iaile nganga le atua, mātou te whaatalofa, FIAFIA, whawhelo ai fōi tātou POLOKALAME, ia o tātou POLOKALAME fōi ua le awai mai tātou tausala nei asa, o tūtua noa, le maalofia, tai tonu, ia anu whangia le atua, whapea nauna iailo nā nganga pa ia, muli matawina, ia le whionga tausala se TAIMI, mo fōi se TAIMI to e on air toai le whionga tausala. Ia o le pa ia maulunga lava lea i si o tātou ATUNU'U nā whawhelo i atu i le pa ia maulunga i le awhengaringa TOFI le Atua. Ia le ngata foi lea pa ia maulunga o le tātou ATUNU'U amata mai i le whionga lea mamalu le malo. Le whionga ia tumli whano morona masiofo. Ia whapea foi ia le pa ia ai ngai fia o Samoa. Ia mese i ona tupu mona mona sā mo whaingata. Ia le sawhainga foi Samoa le pito i luma. Ia kasino lea ia te oe tu mompole, ia i tu au mala taua, ai ngai le tai ma le waa au fonti, e le whaangalo fo tātou motu mai sa sae, ia le fio de kovanasili manona maasiofo, ia whapea foi, ia le maota i lunga ma le maota i lalo, ia le mamalu lea ia sua ma whanua fo mai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niun sa lua, lea fio whaatui ma le au na mutasi to o whaile ula, ma upu le motu sa, e whapea foi tātou malo Samoa, le awhionga i le palemia, le sunga ia tuila epa, malia le ngoi, ia ma le kapeneta, ma le palemene, ia ma la tau wha le tua. Ia ne tu la, ia lewa tatala tātou POLOKALAME,
pia na whaatalo whatufo im whalau lo atu, ia wale pa au mai la fionga tau sala yung noa ni nea sa ono tuto noa le maa fia. Lea wa sauni mai le a fionga le sea malolo, ia le a fionga ia sawa iloto, ia ia lea sa retire mo le tau sanga lea topene ina si na whainga lotu mo le au whaafonga foi, ia lungo le tatou upenga whtailangi, ia po lunga fo le tatou YouTube, usi mai whaafonga, ia alo usuina lava nei pese e le whaasinoti i sini Australia whapea le au lotu o le sea i Liverpool, mea sa masani o nangalue ai le i malo lo manu malo. O maia pui pui o le whaamau, e file mu mai mamanu, se e whaapaia le tapo inga a matu whainei. O le ama whainei pēa o le matu kapua i file mu, i le nganga a toa mai whaamau ni. O waolo suapa Yesu o matu wole no maa au tuai. Amen. Ino e tua, Umar lima belas.
ia ko pero viiga le Atua. Whanau maro lātou sao nei aso. Whamanuia i lātou, maro suafa Iesu. Amen. Samoa e whapea o le kuru tofi a kisiri o aini TOFI o la krani o le kua o na pepesi aine a whapea o TOFI e le kua Samoa i a kule le kani
mātua I nei o le whamai. Whamai I le tua Samoa. O le whamai o le tua. O le whamai o Samoa I le tua. Mo le loa lama Samoa. O whelama ka kutia nani ai. E lua apa e no tu. Malo sabana. E lofo ia una mala bambu. O le whaararo ma le lofo e so tamata. O whina ia. Maara e whaamai ai te tunu. Whaamai I e tunu. Wa uma fono na kofi e le tua. Ai no tuku, ai no papa. Para o polo trofina na. E falo mau ai. Mamar mau ai Samoa no trofina. Ele torna protege. Allah kanaka o nu mo le fio ana marona fasio ma. Fasio ma le. Mai ta. Matutu, mai lawa ang kama, ina mo ito ulit ka na rin. Moses ka ngay na Israel, maneto. Papele o PELE nga ito mo Israel. E fai na umaw ay fai mo. O le tala masate a fua e fua le ana le fua e fanta fai arofa na ia fifiria iso a e fa mai no sali e fa mai e felena le o fai no fa mai o iso a e marora ele sono fai ele é força dela. São Paulo, e se fala mais Maota, mas se for falar, ia se for falar mais. Ele vai lá, você vai, tu vai, você vai. Quando eu vou final, né, Israel, ele é força por Israel. Quando ele vai, Maota faz uma. E aí eu lá que foi numa. E aí eu acho que ele é a máquina de igual, como ele igual. Essa só por ele é igual. E foi lá, aí não. E foi aí não sabe. E todo mundo mais faz né? Morar com a cima é a máquina. Beleza, como muçulmano é surdo não sou. Mas por favor, Jesus na verdade é a ordem de Pai. Foi mais Jesus não sou. Eu estou fazendo meu olhar tudo mais. Karena que estou fazendo por a ordem. Ele é a roupa de Martima. Ele é a roupa de Maimai. Ele é para Manau e Esse. É Manau, não é muito calma, olhe lá. Mas Jesus está roupa e é lá. Se vier eu não vou chamar. Como ele mora no São agora vai ele retornou. É uma eu que vai falar. Também vai a farinha a los exiliados por el partido. Auto. Assim sempre eu vou chorar a minha mãe. Mas fatou. Só mais eu vou chorar também. Mamãe. Fafico, vamos dizer, eu uso. Fafico foi o salvo, essa é mais gato.
Grande. Ini apa? Aku mana dia? Mas sudah viral oleh tua. Oh, Cina. Para orang oleh tua ya ini. Dia harus sabar. Apa ini? Aku lancar ini. Ini kau video nak foto Facebook. Fai gaya aku punya. Mulai berjoki ya. Mulai. Orang biar naik itu ini. Dia uli de foto nak foto. Itu uli itu. Orang lama. Oh yes, espera. Aí não é um tiro, eu vi lá no parque, eu chorei. E nessa falta um ganho de todo mundo, mas ela não é tão fácil. Jangan terfal dela, jangan termenda orasi, jangan tersuri turah kono, jangan tersuri fabai. Ini bukan tersuri fabai. Lefana ule. Maota na TOFI Samoa. Maota na TOFI TATOU malabele tua. Lewin olha. Olha tá. O lu. Tai o ai. Tai o tu. Mas tai o caris. É assim tua. É TOFI. Lo faz no mapa, e aí faz cultura de tua, faz logo de tua, o sistema de tua, faz no final de tua. Porque isso aí é a ofu. Não faz logo de sai ofu. Aí ofu de tata. O logo de tata. É outro tino aí, né? Taluai de falou de Torua. Taluai de Manaus, mas não olhe família. Só de leitura, como leitura é tudo. Aí faz o que trata. Logo tu. Olá pena o foi no faca. Fala de Messi. Aí leu e aí de Maus. Oleh mana oleh meleo ia ia no duty. Pak kenal kita tak. Oleh tu pak. Oleh pak mesti loyo mel. Oleh ngap oleh tu pak. Ya amat ia ale berfai oleh tu pak. Pendana nak berfai ia suruh luai keseman. Uma mafal nada. Tima, na tua água, você está aqui, olhar para o mundo, vai necessitar o mundo tomar, levar o tomar. A feira de fina na vai, é a vez de LENEI puia já, é o outro, ai o olha isso, é a nova papai. Kita lain di papai, lalu di papai. Wow, sini tahu cara di pulang tu. Ini pakai lu. Nah, kau mau, papai lain, matofi lain. Omer tahu, apa yang ada dia lain. Itu cerita. Ini apa? Ini mana nak buka? Ini mana oleh kemauan apa oleh tu? Polis pada Syria, Syria yang itu Pak baik, orang tertunggu itu. Yang lupa lain, apa boleh kali sih? Yang menunggu lama, Pak boleh kali sih. Orang suruh Pak baik tu. Pak boleh tunggu mohon sama.
Mane pelepe, mamasa pa sofa. Nga venga e kai sofa maro. Rore le pau i papai. E le paromo e pekaki. E tete ngai o tato ora ngāru ue more. Pai mai e tato. I whamamau e le tua i ata. O no o patu ki ate oe. Le TOFI o ka maa. Awa le arumane. Awa le e a pese mane kua. Le maa mau o moa. Awa le siri mana. Nei nore ane. Amen. Nai taku whaiu. E me inore kua se lau sikur mane. Jesus o por a Espanha. Muito inteira eu lá.
Le tue au me makana pai pai pea ma o ngā ia. Nei si o e whakamau, whakamau. Amen. Ia Samoa, ne nā ua sātou whaafonga mai le tātou whainga lotu, ia na saunia lea e le whionga i le sea marolo, ia sawai a loto, ia maua marolo, ia le nei sea manu malo, ia pese fo ia le tinaan ngalvenga po le prestene fo le auso nā temi ia perise, ia ua manu malo, ia maro amu ia nei ia whaife au, ia TAUNU'U le tini, ia na amata mai le mili ngā fua mai o avea ma tausi matanga renga, ia avea ma taitai, ia avea ma sea, ia lewa tini le fua. Tini le fua o le nei tamā marolo, ia lea sa u mātoi whiolai nei ma le awhionga le sea marolo i sawai le lo malanga talwai i le whawa yaso. Ia lo tu mau pea ia fōlinga nāle lei ma fōlinga o le Atua. Ia lo whapena o na lue i Samoa, sa mawhiroa i le maliu o lona uso, i le mailenu o sapari i tulau. Ia nasa tu whafonga, ia o le upu folofola, ia mese lava le mana vaina o le finangalo pa ia o le Atua. Ia sa whapena na whasalau ni POLOKALAME i le tausanga o te atu, ia lona whamavaenga i lunga i le ea i Samoa, i le TV Samoa, TV Tolu, ma TV Tasi, TV le FAKasa, ma TV Umalawe Samoa. Ia lea lewa toe whaalu tātou luna tātou POLOKALAME mo nei pō. Ia o le sanuanga le sunga le whawhengainga, ia po le whionga fo i le sea malolo, ia o le TOFI le tangata, o le ele, o whanua, o le TOFI na, se le manei o le mainga le whiau o le Atua, o ne mamulu lo TOFI Samoa, pei lava tātou, tei pei lava o Israelu, ia nata toi whaafonga lei, toi ti lei POLOKALAME, toi mata le lei, ma whaafonga le lei, i le mainga le au aunga le Atua, ia i mea lava, e ao lava o na tātou, no fauta ia mese le tātou ATUNU'U, e le o whaapito manu o tasi, i le ai, e le o na le kālesia, o lo sori whaavae, e lo sori whaavae whaitono a inga, ai mese lava tonu le tātou ATUNU'U. Ia, e sen māneia mo le whaafonga le upo le li, sau lava, tau tonu lava le mea, o lo e manatu, ma lo e sila iai, e aon tātou ngā lue whaatasi, tātou tofi Samoa pe o na launga ina, i le yosa, ia whamanuia le Atua, i le sunga le sea, ia whapena sea malolo, ia sawai, a loto, ia whapena fo i le tinā ngā venga, i manofo alo, ia whamanuia le Atua, i temi umalawa toe lu soifua, ia se TAIMI, ia ona whinangalo le Atua tātou te toe ese, po ai e mua, ia ai pere whamanuanga le Atua, e ala te tātou POLOKALAME, nei pō. I o tātou POLOKALAME masani le la tātou maua le whelo inga ma le whionga fōi po le whitalainga i a muritalo o le whonga mua po le awa mua, ia po tunai matia fōi, ia turi whau, ia la mō se tātou moi nei tātou niusu mai Samoa, a nei temi la tātou si tātou pese, ia tātou se atu le lis tātou POLOKALAME. 2BACR Local Community Information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Maota,
Le wa tulai mai tato taimi o tu 10 minute o na tale le tulai fitu. Talwai Samoa ya le wa umartu tato pese in saunia le fai pese e whakasa mai i Samoa. Ma nei pese ia lo ai se fese tal mun muli tato pese le longa lewa lunga lenga tato malo farongia ia le fitalenga le fonga mua le vai maunga fitalenga ia mutalo ia por fitalenga fo ia tunai matia ia po le fonga mua po le ava mua foi ia po le fitalenga fo ia tu le fau le lunga tato lenga fata lofa nei tu la e la sunga mutalo po le fitalenga fo le fonga mua le vai maunga tu sai fo tato POLOKALAME masani ya fata lo fato le la opción al tapa fasina la opción a tole foa treinan foi le tapa foa al país su tato tunu le foi wa momento to fasa longa ile ne foi tengo le fiafi manatu lava e velo le foi besuio le io le pulenga ma tato companhia tu sao ma tu ti fata lo fa foi le fa foa anga su tato tunu manatu le wa ma putia fu le ngalo le vai toa le nega so le o mai ana tole diu le tua o yo lo tato vata puia male tua ia o mai foi na mori mei fa tu e pe u fa il moto tu ya ana pa yo to sa fa nga Samoa o manato ele Atua sa matu tala o ya lava ya inga mo la tu tama foi mo la tu ainga e so nga pule matumua i tua malata wa inga tai mal va fo ti fa pe foi ya i tato motu sa ya so mal vai fanua o mai tulahi sa ole masale au mo i tua malata o malau ni sa lua tana fo ya li fatui ya o va o tuto ya ma upulava i tama manu tele balol se fo manu ya pa ia fo la fo ingaluenga TOFI le tua ya alo fa fa le malu e so se fata fa taulanga i tonu Australia ya ma no te wa tai tonu le fo wa mai ala to wa nga luenga le so le fo wa e fo nuo pa tam so inga pa ia tupu mtamali o se tatu tunu ia le leo mo ne ya ke atu te fata lo fata ia le lofa malanga le to malota wa tai malota fo manuia le fio ta pa pasina lo fio to le po ya malu for se fo malanga manuia o te fia la ve falonglongo pe a fai te fetalai me lunga le ea po lunga for tato YouTube ma lunga le internet e se le manaya mo le lo look forward mo lisi vai yaso yo mo lisi vai yaso ia a wa falongo mai wo to talatu po e fetalai me foi o falongo atu e se le manaya o no lo yai le lofa o le tua lo fa penan tato loa o lan tato fiola o le alofa o le tua me la lea ia o paia mo sa ia i le fetalai fonga mua vai maunga ia po lo ftalenga foi tunai matia ia po le ftalenga foi ia mutalo ia o le hotel iai ia nei ave malapi o ta maftanga nei po au pa ia mo sam fingata i nu te matai mai ai ia lo fa fonga Samoa ele tawilo ia masani lava le ftalenga o le fonga mua ia pois mese foi le to au o le vai maunga ia tulanga masani a nei tula ia leo la ta o fu temio tapu kom a masani ale i o la ta titi sel e ia ni mea finale ni tato tala fo puni mea o lo tupu Samoa i mai ana nafi ia malas falele fo ia la lata mul weekend si fa funga te fo ile mamalo de ATUNU'U i tono sini Australia ai mese fo i tu e fia lo langi mfaina fa no mai Fatai to la fo le avado ole TAIMI pe ole tele o vesile lo ia TAIMI e o tapenanga mai amatanga o vai aso e o famna tuina le se lau tolu su mo tausanga al malisi se lau tolu su tausanga al malisi e o le foi to tele lava ia nese o io tato tunu'u e foi na malanga mai Australia a nese lava New Zealand e a ATUNU'U mamao e fia mori mawina ia le tato wa le famna tuina le o se lau tolu su tausanga o le whanga solonga mai lava e a se amata le taiao ma le uswaloalo tali malo fo i tato malisi le Samonei e foi nisi o vaanga o toi whale leia e a pe o nei a onga le malisi le pito i lalo e whaangole le primary e a whape fo i a le lantu sau ni ngā lotu sa whaia lea e lotu katoliko i mulivai e a whanga solo mea leo lantu POLOKALAME i tālonga e le ngatu i lakapi ia malantu pola le sa fa ia no po ana pola le sa fa ia le pola ia sa vala mai fo ia nis a wole mo tasi tia mala umele fu ai sa mo wina to
tele o tangata sa iai sa pese I fo ile o fai pese le punia lava I le po ana po a o lisi vanga taua o le whamoimoi lea o le sa iai mo fai longa tau o loa fo ile al malisi me se asui o le malisi pe o le fionga au ia me se fo ila tau sa I longa tu le mai le malo o pe fo o le fionga tu ya tua le fionga ya tu tamasese pa pe fo ia le tamaya tu tamasese me ole o la tu sa ka su o le taiao pa pe le fionga ya ta afa ia fie me mulinu le lua pe o le sa wa le su pale mia le ia no nalo le fionga I sa papito ia fie me na o ia sa fai masuyo la tu ainga pero o tele ala na pokalame ia o le famo moilo le malisi a le tala fatai ia pia ia morsil fiel tatu tunu te lo foi nisi sa malangatu a o la tu sa fainga luenga ile a foi ile mtanga luenga le o fatoanga fatoanga officio fainga faiva ma fatoanga ia le Ministry of Agriculture and Fisheries ia o se tasi sa avea ma fatu sili po sa fatu sili to sango mavai le fionga le ia se montafa asua o tali au malaki ya kopo o le asoto nai le sa faiena to sa vinga sa to telefoni sul malo sa iai me se vola to kulenga o ia le fai ma so swani le kalisi e fakasai le tongo ia sai pola to tele o tapo insai ai ala so foi le taia o la stonai o le so ni sa fa ye ia nisio o sa fai le ngata I fa po tupu ia o swafa fo o le taitu unga ma lai tu fo I tuai I sa punao o le no fo le sa fai ia pia wa tau poloka ila wala I lata I muri vai ia o le no fo le a faulalo o le a faltua ia lupe ia se tasi foi o faltua o fai pisinis ia pisinis foi le a mau le la sa to tele tumu mai foi ia tangata me se foi falwe bom ia ma to tele nisi sa malanga mai fafo ia le la sa ia foi ia so ia piro el pau yo vanga sa ma tawina ia pia sa ia foi le wine fair sa fai le South Man Utah in South Tanu Manono sa to telefoni initial fa na usa awai ai ia o le mane vo ile pi o te leo le malai nai tanu ngamenono se inisi sa fa yona ila tu pana ia mo wa sina malo longa wa me moni ai ta to fo nei ia la opción to le afo o le fia o se ava no fo ile le fai mai sina break mai sina break po le mo tato pela o nei va na o si la to ia le to tele ta uale ma fai e ona ma wa se no ai o ta power ia ma fa so ma ia me sa ma pa na ia pio ona I va na il terminei a mo sil fia to la po o ona nei a wa fai dei po ma to to mo le flash ia e fai tu il ma to fale po ile tu al Maota ngalo o fai sina malulu nei la o sabili le na il ma to nei la fia o te o mai ile ofisa ia na po e tanga ila plaza e ale security la o le mela o mato security le masani na no fo luma la tela ta festepu la wala au te o mai nei o mai o nga to wa tu yelen fo o ofisile tu la me wa me to mo cho fai singa malulu ia lo winga le wa winta ma ko nge fia fa nge fa fo nga le tu ta wanga le fo o le tulanga fona lo ia mato nei a talo nei fo isa marulu o te ia marulu fa fo sei na mana ia le sa o le bebela fo ile so falele mlas tofi te ia marulu fa fo sei le sto nai mana nei ia o te loa ai o se bebela le sama le afia ngai fo mata tro nei tau sanga au ile me sili o fa fo to fo ile maru le tunu ia nei me fo lo tupu na tau langa o te masani la ile te mai le lupe o faila na matai tai lupe le e foi fatasi male atali a mau misi ia o le tamaitai on matai ngai o I muri vai sa fata ia me lo suaia le o tele
ia tainane ia o le ua fa e papa langa pe e le pito pia le tamatai dea se tamatai la le pa umi ia la titi le ia le tamatai lupe ia tonu ia o papa ma tulanga fa pena ia a fai wo poloka la wala lungo winga matua ai se lu o e foi sai ai mutaro ia ole pia o le tapen penanga si ai nga wai tasi ale nofo mo po ile no sai fo ia disi lo sa fa mo mana fo ia man tu fo la nga ole fanua le sa fa ia e lata tu so tu tonu ole e lata le tu ole fo ole official malo le awala lata me ai i talento le malai fo le au ta tonu al malai an madis madis ro le pai ia ngala le sa pelfali ia mantu fo ia o au tafa wala le la won tele pise tatou ia stona ia e maua ia mamatai fo ile vane fa fonga anga le tunu o matai na usu mai fai fatau ai ia wa se i tu ai male ava ia wai na to tele ani si sa wai e vo itaka mai fa ia sa wai ai la so ia peno mai ile fifia al malis ia ole tawa ele ia le tamala ale ia le ainga o le tofai a Atua ia o le silao le ai masani ona lang fo ile ia ele al mano peo ile sa tu to al tofai a tu funga si osi ia o le pulenu o pia ia le sa sui ole nu ia me se foi tu malo ia ma sa mo poto sa wai ile aso ole taua foi le ia o ni se sa fai ia o le whanau tupu ni se tapa au o le no mali tu malo malanga whaalo telefon o siosi foi le so fai a muri o e pe o le foi le matai to ina le siosi ia o le ia na lo pule no i va leva tele le to ina ai wo matua ia to ina o siosi tu lo le so fa matai ia o le mantua foi a tatou e fia mo au siva pes yo tasi le al vai na sa to la moa yo foi pese na yo tu fa pin foi le ma sa na yo foi pese ale bin ula ula ia pe ala o ia le ia wai ia foi tu funga ia mo yo foi tu ai fala puna ia na puna ia to le papa foi sa vai ia o to fala na tu funga le sa fai masui ia o le a foi ole no male tu malo ia mi se fa no tupulia ia pio nei vaga na sa tele tu mo il fai un alva ia aus vaga io nga luega masani ia ala tunu ia i fe au matute ia lo fanga solo terminate paulo vaga le no vai tu le new solo tala no terminate ia ole e folinga mai wa ia fu fanga mole mala va le tia bia ia mine ole a fo ia e fai tau se tu le ma pe wa fai mai po is o le wa ye le fa lava le amboa o ta ye si no fa de todo ia ta ilo ia le vai so fo ai mo si te ta tu no nei fo e nafi ia o tala noina o nei ta pa awa sa taula bua e kalisi nei e mise le kalisi me tisi pato ia o le fionga ia tu ia vi maono a le aula poloma te wat ia o wala au ye le tua ile ia ia so tu na tu nei pe la o nai ta masa ia o ta pa au le ole no tia via ia ale o wala au le tua o nei ta ma mo ti fia se ta se ta ma pe o la tua ia sa fa vai na le ka si miti si fa to ia ti o la tu fale mal fanua le a mo fa ye no mal maluma ia ta si le ta la fa no ma tu foi vai ai ia ona wala au le tu le foi sa ilinga singa se tu nai e Australia o si ona lo nai ko mai na ia ai wa le o tasia ke male o me ia pua pule la vale tu tasia le tua pio nai va na lo tu pusio ma tu vai ai nei ia me se vol ma tu atu ia e Samoa ia mal no ta inga le wa mai ko i wa fa o se foi fa el tau mai o tatu a inga manu sa vai ia pole ale me la le avatu i lole ke wila i savai ia wa no pe wa mai ale tau vanga tau sala ia mo na o le avo e ana i vai nga wa pautu ai nei to ki pale ia al manato sava
ke mai ia tātou te wina ma ia ma misa mo foi sa vai tonu e lo al tamala la tu ta penanga ia tau sika ia o le fufuanga lava ia ese tala e pia o me vui masa ni tātou to la foa ese tala la so foa ese tala la so lua ia ona o le ke ki fatua uma fatua i lo al tala ia la uli ma le lofo le tua ia uli atu le tau sanga i ke uma vala au le tua ele uma le tau sanga ma la fa alo o le nganga e silina fiafia e wharamolongo atu mai tau atu foi pe e whaasoa mai ia o tala lea whatua maua mai lava ia lea ua ai tino iei po mena tutupu ana nafi tupu ia po le wha uru foi ia sao whai sa whai o nisa o lalwhanga ia mese lava ia le te mata ia lupe ia e po le awhionga foi a mulitalo le matonu i tua muli vai sa whata ia o le vinga o whamatalanga ia o mea ia o lo o mai lava teimi ia tutupu ana nafi ia matalatu ana nafi ia me se foi lea ua e whasoa mai tusal tūlanga ia le nganga tātou pokalame ia a vea sa vai ma se tasio o se tete ia po se vaenga foi e whai ma stete fina le e fina wina ia le leo le ATUNU'U a foi vole ai se tātou opposition to tono le whainga malo ia te ua luangi skeke ia tu lai mai sa vai e finau i me manui ai le ATUNU'U le foi a ta uma foi me whainga lotu sa puina ia sa va penon la unga foi de fai au ia ta ua ai le TOFI o Samoa o le matai na TOFI le tua Samoa e mo le mafai au lon tal tonunga na TOFI le tua Samoa ia ai tonu le foi whaafonga le malu le ile sunga le li palimia ai me se foi malu na kapineta mo le palimene ia lopo le tau sanga si ia tu tato te wila i oi sala fai ia awa foi o lati to mua mai oi e te fonga mua nei lisi stete lea ia lisi stete ia o le to mua mai e foi ai lea ia me se molia foi fama senga i le aina fa no sunga de fa fenga tu lo pa ia masa ma fengata tonu ia le tau pini lava le se ava noa foi wa uman ta pena Yesu pe na mava Yesu ale ise mea o tele sauni pe ta yani wa uman sauni le Yesu i no fang ai mese leva ia e pala au mai tatu li faola ia alo lunga nga venga ia te manatu ai fa mai se atu le tu la inga fa no ia mese foi si tatu nu na i fa to ia mutalo ne tu la ia le pe lo le fa ta va al tatu POLOKALAME nei ia e whaatai atu ai mō tātou talafou ia e sa se e tu lole tam tā upu e tu sai foi ni whalawi loa me ni mea foi e au foi na silafia e le mamalu o le ATUNU'U i sini au se tālia ma so se tū lava New Zealand so se tū lava ma whaina whaafonga mai o lo iai mea lofa titi sao e hao pēo na tātou whanulongo ia au ngā foi mō e o le amalanga atu lewa yaso e tu atu never noa e te whetalai e lau whetalenga tu nei mtia e po te whanga mua whai maunga mutaro Whaftai to le fōma le wanoa o lo whanga solo pēa le tātou whanau noa lea o le mōpo your family promotion e te minei ma tua poi e tau paple lua sulta la mai nā e o nanga waa lo le o le tātou telefoni le inei e mo le tātou sei o se furu tātou whailonga mo tilfia tātou tunu ai mai se tātou whatoa maua le tātou whasalaunga nei stei momua e se furu tātou whailonga tai lua se lau tā la Amerika Lua se lau tala Amerika e te manu malo ai, ia e se fulu tātou whailonga, ia e o le whaata ua le nei, ia o leo le a manu malo o le receiver, po le tangata le nei, le mawinga, o le tautua le a tātou na ina, ia o le top up mai o le telefoni le nei, a whailola e maua le kwen le nei, wanga waa e fo i lea, ma le tangata le o lo wainga po la wole nei, i le tātou se i le na, e se i lai fai unga o vai aso te tasi. O tātou stauti o le vai aso le na tōne tu nei, e le aso sumal wha, le aso whaere vo i sumal wha, e a le ala ua iai e tātou stauti. E mata wat foi tātou lisi ai nei, e o se fulu lava i a whailonga, e tō fitu i a lewa manu malo ai nisi o tātou uso mai i tātou moto Pasifika, man tō foi le na o tātou e la versi nei, Ono iei mana ulu, ia o niwe, ia me se foi tonga, ma fiti, ia Papua Gini, ia me Solomona maisi. O tonu la tātou, tonu Samoa, ua maua le wanoa,
o to lua la to mai New Zealand o Wellington ia ele pele ta wat pe mal ngoa ia to no le lope ta o se su ta nei city wa e mo moli fo ia pa tai o fauli mai Wellington fauli mai Wellington ia e lo su ta la vole na la fo mai ia pa pena fo ile nati o fo ia mai o kilani ia le wa manu malo ia a o tangata to tasi le manu malo mai Australia Ivona Seko ia a o melpone le wa ia ia wa manu malo ile lo se la tala America lo su tala na la fo mai ile no beva fitu lo lima ono to fitu lo lima ono to fitu ia o le ala na mau ile credit nei ia pe to su matata la Samoa ia uia lava e wale a te tātou a ko e lau panua e sini e le lau mua e sini Australia a whaftai le tua o le ala e maua ne le tōtolu lea ia tu se tasi milpone ia tasi Wellington tasi au kilani a le meta ua le iai ia ona o le ua o lo maua pea ia se whamnianga mo tangata o tātou tunu ia pe se tala fia lea me sili le maua ia ai o le taulongo lava tupu e whatutua ia ana polina tu titisao ia tau whai pe top up mai wa ele loa pe te walaki ia mai tua fo i whaita wafe ma le tua tele o tangata o lo whanga ina tātou au nanga lea a le meta ua ia a whai e lafo mai a manu malo ia se mea lofta ua lea mo lo a inga inei wa e boma le ele to i mamao ia o le lota maiti le mele wa so ai ia o malote wi la lota maiti ma to la sulfa octopa ia le to mamao ia mawala lo se la tala America lo no winga lima se la tala Samoa ia lo no winga a faio se ainga to tele le nei polo ainga tua o sa vai ia a mawala lima se la tala ia e paulo le ainga o fo le ya se tema mata pena mamao e vesi mai octopa ia ala wa matua ma fana de le fasoa alo ainga le nei le tso to pole i ofo lo tamaki na peo nei fala uloa ia mo tatu shots mo for your family ma na falo alo fa tai leo fa fonga atu o ma to fu isini nei vai temi o de soifuanga uma masana ma to le tapua e te fia ma to ia tapua ia fia foi fa longo ai ma lo mai nei isi so toa o New Zealand po ia e mate whano no le titi pe se ere malo o i Nauru matunu lai o au matua ia wa masani fo ia de tapua i butalo aso so fo al mato tolu e le faina pa ole me ia a nga fo ia POLOKALAME mo fo i fama ma venga ia mo fo ia e lai mele tatau na mala mala de mamalo de tunu o le tupe mawafua e le whapea e te aru e tu a tonu a vele credit ia whangare credit ia a au tu o le melea ia a laki ia wa fiau credit maua e pe a whapea lupe maua le se furu a au credit le lafo e minga le e cover ngā 5 se lau tala Samoa po le 2 se lau tala Amerika ia o mena ia malamlama e le o se mea fuina le whapea fosi mai e te malo wai lei pai pelo credit ai te le loa te me te manu malo ai al telefoi la fai longa ia maua mise o vai asu malava ia le o ta se atu stu langa e nisi mea e te fia mana o e fala wiloa mu talo o te le la ta TAIMI pastai o le terminei ia o le fala wiloa lava e mo tatu tangata o lo a foi fo e malanga mai Samoa ia o le tātou wapo i super seki data plans le iai mo le sitia o le tātou plan lea o na amata mai lava le amatanga o tausanga ko le waitemi o maki a wa tele a tangata e o ina ia te o e whai eila fuwhanga ai TAUNU'U foi nei Samoa na i tango le whaawasenga le lei ia po talawhia ngai mo oi a fua le umin whaonga mai tātou plan lea o a to tele lava ni se o mana mia ia lo fa awa lava nei motu tātou whala ulo nei o le super seki le nei ia e amata tu aile ia e le tonu tala le lima se lau me kapai
se io o lava I lunga ile apo le lima sutala ai va tika pai o le haunga le vai le o to tele o tangata pe wa ye fo ia nei el marie fo ia o te vai ai o ai au matua o fo se matu o lotu ai me se fo I fontanga nu wa pe o me fo ia sa fa le ango ia tatu tangata tanta ma wa te minei o telefoni le wa ia wa fai singa sa o telefoni wa o telefoni pe e fa ngoa isi o tasile aso I fu pole ola leo isi tangata wa o telefoni terminei wa ma fai on e so ta ia ma sia ia me lo tupu o risi ta o telefoni le fo wa ele app wa o tau fa masa ni isi wa ma to o fitse o le me fo le o le ele app tu si pesi masa ia o inga e amatelo pese I o fa ngal telefoni e fa pena fo spa ia pe wa e fo app lunga tu spa ia o le no wingo me o mai e mana mia la fa ngale o le teira o to le la o tanga to ile le o I lolta wa ia male fia mata fo ile o le ta u ala le na o tato super seki le ia o le super seki la te la planche la pe no fa tu e maua e ngale e fuafua e fua le faunga wa e tanga te tele faunga e vo tata fo lele pe tasia pe lua ia na o te la lun te ngol maumanga po tua fo ia na ia le plan fo ia la val tolu ta la e maua le lima se lau me kapai e wa lava le na va pese tanga te fo ile mi alan faunga ia ma tele fo ia e fa faunga tata plan na e iwa ki kapai ai lima suta la o le taua la I lo ia nei vai nga ho le lo matu o vetanga le la le plan na matu le anual terminate o le fitu tala ai ya po e luas furu ki kapai no winga fitu tala na mo si fie jo ta tu no a po fa nga mai la sulu le po le sulu le po se io o ai le fitu le taiao fitu taiao e nga le tangata ia fa nga fo I tangata ia le lo po va ne fa fo nga su ta tu no li to le po o taua o le man le o le va le ia fa ia e fa ta o ia na news ma ai ma fa la na galwa ta ai for fitu ta po le ono ho le wa anga I fa ia ale se va nga fo le fa yo na mata ai le nga te iata e fo ila kapi vo ia le sa u lunga le internet ma to tele a o isi va nga pio la ngala na ta tu plan o tasi le to tele o tangata Australia o le e fo na mai la to feedback o fia ia ma le to fo ta to le na fa to a te ele fitu ia o to te nei ia ma to o te asfuru a fa ila ta I fo sulu ma to tu sa o le na ua fa to a la talanta o to le ipa ia nga na auto ata la no atu lan tangata le I nei Samoa le sa mai na Australia ina tu so o na te lele te go na e a foi ele to fa pa I su ta tu no na ai vile tu lo la pa nga ai ia ta to internet nei o ia se foi la le ta wa me sa me yo video calls o ta wa la le plan na ta to fitu ta la ai luas furu ki kapai o le so for really lento na to nei to the form fa fonga su ta tu no o le wa ye fo isi ma to plan o le o ta sto so ani mo ta te tingo le o le lunch o le lunch na ta o le ma to pandona le lua ta la ai one ki kapai e fa nga fa nga ina mai sulu lua I lua no wina na e anga I lo fa tau lo tau mofutanga wa ta sulua ia lo ni lo plan na fa nga to lo sulua na tau le lua ia e fe tau ia le o mai fo tau mofutanga o na e to e silingia ma o ma ni so me lo tupu la lang o fa o fa nga solo ai male ma nisi o me lo tupu I Amerika fa solo ai mi se foi Australia e o fo temi to nga I nga ruela wa e mau fo ile update on nas ila ta o mai fo ale le loi tula ele o mala wan ki kapai ke fa yo na e matamatai a vai fo yo nai o nai ka muta fo ia o le fa nga ruenga o fia mo se malo longa sulu ele lua ia o temi nai fa na matamatai pe fo se update ia e fa yo nai lo ai po ame o tupu pe o le ta o le
o te o nanga tātou ti sao, e mea ia tau internet, o te loelo te mo molen whai no ai poi, e le tātou TV, TV ia o te loano o matamata ele po ana po, ia tana po le mele se o tulai mai, wa whaia ina tātou au o pere, ia wa ele awa Springboks, o to tele ia o tangata o tāu o tātou TV, ia wa Sky TV le tātou whaia na matamata ai, ia o te lofo ila le tāu le la e whaia na matamata, ma le tele o tālonga o lo ia i tono tātou TV na e pio ole tālong hoi lea ale lakapi Amerika, ia o tātou liki, ole liki le maua umai I, a wapeo nae te malanga mai Australia, fia matamata I lau au liki na ina, ia ole tāua le nae e la ngā tātou Sky TV, o nei koe la len whai pusu anga, lisi o li ia o Canelo, ma ia I longa le TV, ia ole tō telefo I len sau umai tātou TV nei, ia o atu Filipino, o mea lo tutupu, ia o ata fo ia o movies, ia o documentaries, I no tala le history, ia ma news nae, ele news al CNN, o BBC, ma lato fo, ma ata intia ma le tele o ata, e mo umara I lunga tato Sky TV, a whapea la o le nawa, e manato la fo mai pe fia whaisau mea lofa, ia la utalo, whaisau Sky TV Samoa nei, ia I le na malanga mai tato ina, ia o lefo ia I mai telo cartoons ia ngā fo mai whanau, ia na e matamata le Samoa nei, mai whapei fo e whale te le a lase e se ngā tātou Samoa, ia ma Australia, ia pia o le nganga fo le, ia o tātou Samoa le pe wā, wakoutu luma, pia o fo ia tamaiti e whai nei vāne whapong, wakoutu luma le mea wā, wakau la I luma e se a kakuati ngai, ia malanga whalo, alo tole hoa, ole tūranga nā leo te no fo mo fa longo ato fa foi le manu de tunu I le tūranga leo de fa nganga la leo telefoni leo o te fa saoa ma o teletono te fa luaina fa toruina o mele o tupu ne telefoni wa fia tele ye foi al au matutua ole ngata I le tupu langa al au matua ala na o fia o la telefoni o la telefoni sole e oso mai tonu e sei alo mai ia tangata matua si alo mai la telefoni I TAIMI se tu lau wa la lau wa ia tu oso ia le fa ia o leo wa matana malama la matutua le ai e le o matutua la to o le fo ia ngai la to le technology never TAIMI na fa pe la to ia na mai au la iti fina le alu kakalanga le polokiko vinga le omi ke fongi omi nangale oke o la matua ia talwala na saumia fowia le tato company ia le la wa mata na pupula mata o to ina ma lo matua ia o ngafo ia la to me la le tato le no foi nei mo se leni ia tato na faise sky le TV o Samoa le lalo le tisao e fa pena lava na maua ia mea e whaalu le teimi nei tangata matua e mese lava vai e matua lo tangata mana o mia lo POLOKALAME ia e matamata ai pe fuila le tato au laka pi ia ne ngavinga o te lefo se mbali o tupu New Zealand o whai inga le tato o lo peleki ia e masani fai tato ia I Samoa o tato whai ina so ia se whai ina tasi fai New Zealand ia se la to lor ti ngamo meo le whai inga. Ia te tāpua I pēa au ia tātou au le manu Samoa e uila wana tele whamatalanga I le tātou au. Ia le ngāfu le tele o whamatalanga e whanufanu I pēa tamata alo. Au tūlanga pēo na whaasoa le au te moli mawina atu ia ma ne foi le au nanga fau ia a tono le foi whaafonga atu le mamaru le atunu I iei foi sa ngar ta whaasoa lunga titi sao. Ia whapena o na whawhaingofia I foi ia na moli mawina. Na o pese foi mena le app na rik whai mai ai e pese ita ngata. Na o pese ai. O te o sau ia lawa whine o te hasawa mai ten. Ke lo ausut pese leo le talu mai ana mua la ni ngol pese lea. Tali mai lo wau. Ia na amera ta vale yang whale o lo wa whine ma tuu manang me poiaka. Ama upu la mai ai. Na o pese la ia lea. O pese ala ia lea chori. O manga ia o me kusape flat lo leo.
Ia, e mawhai ana masingi ngā o ngā ka le auto box e po le auto voice le ngō le mea. E mawhai la le whetunga. O ngā mailo leo runga ko sa pe kau flat like kiki lalo po runga. Pe ova voi runga. E mwhai, ia, vai lei mea lewo o tātou Samoa. Ia te lofo e tō tele foi lau maha tutua e fifia pese. Ia, au ngalo o iai mei to tono mea fau i o mai tātou titi sao. Lo wha lama mai titi sao. Ile tātou lavanga ngana. Ia, nā mo tātou ia lau mātua. Ai nisi mea, taro le tā 5 minute, ia, tō fulava noa te whātou whāma iai i le. Mamalu foi lau whaafonga, me se lava e fifia e whaafonga i lau siu fonga. Ai mamoli e te foi la nganga fifia mla nganga whaafitai. Leo whaatau waa. E maftanga ma ilinga noa, e tau sala inga noa, i whapea foi tātou pokalame nei. Mamoli atu la nganga whaafitai tātou titi sao whaafitai foi i mutalo moli tapaneino nei o tātou talafou. Whapea nā le whaafonga atu le atunu. Atu atu nei 5 minute. Ia mawhai mai foi masou whamonianga. Ia masou whaatou wha tātou e whulewhile lewa yaso. Pa tu sa fina ngalo alofa le tua. Whaktai to le foa nā toi whamanatu pea nei te ia wa le maua e nisi o tātou tunu a mese le teime taunu wai whaleolo. A e taunu ulo i whaleolo. E a ngai mai whafo hoi lele a waivo. Ia o na vai lele tūtau mutau o nai e tātou whaleoloa. O nai e tātou whaleoloa titi sao. Ia e mawhai ai o na whai ei sau simtak, ka papele au mai lau telefoni, o le pautuanga masan, o te lofo e nana mātou tātā longo pēr mas whau. A papete manatu e whao ngā lau ting telefoni le te sauma o Australia, o le nai whaola i network i nai Australia, ma nai o te tala mua, te tala mua i nā, o nā mai lau ting telefoni nā, o nā mātou tu ua lole i ele simtak, e a pēr tau no i whaleolo, e le tūtau mtau mātou ofisa. Ia wha ngai lo lau ting telefoni le nā e tātou simka. Au hoi lau teimi toi taliwa tuai. Ia wha pena fo i o nā ngā ia le ofisa. Ia man teimi le te toi fo i tuai. Ia toi wha ngai le o lau ting telefoni le e a fo i Australia. A mesa i la tau fo i le wa e masani a o i lau telefoni. A wha pena nei te i la ua tauno mai a wanganon te tana. O lai e mātou telefoni fau. Nā lai e mātou telefoni fau. Ia a fua i se teimi foi le pupu e foi a telefoni la lo se la ta la fa ya na fa ngaina e se mi la mai ai on tu atu lo le sim card al sim card na man tu foi sim card le wa ma wo nei e foi ana e foi lo ai ngale Australia se top up mai ala la telefoni le le luas futa la presidet man tu la te mi le top up mai lo ai nga ya le luas fuluna la wa nga va la telefoni le nei mal sim card e ma fai e o na e a foi na e whaangai na lo la le telefoni na e whaangai na lo la le telefoni le i nei le credit le mawa ia a o le teimi na le wanga waa lau simka ne nei ia e tato se i les whareili se i les whareili ia e se le mana i o top up mai na o le te sau ia mantu fui tato nei to la foa tau nu uloa e le ase se tu whamonga e te savali e tu lo ainga ia a me se ata tu ainga i tua ainga fa Samoa e tau no lo pe al malanga al palmia le tau no wat ia e te foi mai wa umar felo i mo a usula malenu ia e o wa te le ala la se le ni fa manga ai a fa pe la uma se le ni felo i mo wa tau fa le la usavali le e malo ma fa le mapu le bayas ai to ya watu lona mo se ile a ma to wile pa ia po pai po la fai su mai o le wo ma wala lima se la ta sa mo o te loa o le técnico sa vali mal mato ofisa ia ta ilo po upu fa abu ia yesu ile ulo fo le pai le fio ko wali ta wala na le mo na mato ta longo fa pena ali ta ua i o ta tu fa la ulona te nei ia manatu a to le foa ia o tatou fisfasalalau e ielo le fai masui o le pulega ma tatou company le foi alo faaga se tatou tunu pa ia se tatou tunu o momoli laga faafetai lautou lagolago pea le mapu le tatou company ae foi se tainu o le oga tasi ai le fetia malaupele i le aunaga ia o lo tatala pea le avanoa i tatou numera fai ona se taimai ai ae mo le taimi nei ia matou talo pea i le atua
maua pea ia le soifua manuia i lau fionga tapau lau fasili lau fionga tole foa mau foi lo malosi e tautu aisi o tātou tunu ele ia noa ma whiau matiute lo whaongai nai lo soifua le ngata i Australia fa pe foi i tātou tunu i Samoa e anal mātou titalo i netua tua lava o i ele pule whasoa o na sosia mo na manuia ia maua pea i lau fionga ia le tō whaongai tautua ai su tātou tunu o le tala atu le mlanga whaaloalo tātou tele lava mo le pokalame ia i le newa yaso mo le nganga whaaloalo. Ia whaaftai lava le nganga lava le tasi a taitonu fua ia le tele lava e manao e tate whaasoa ma ta aiwai lunga le tā pokalame ia te manatu fua ia o whai fua o lewa tu newa le po i Samoa ia whai alofa atu fua i lau whtalainga mutalo ia ve foi le nau atu ia seu se sila foi ia matou nei ia ono TAIMI ia o le ale le matou le ftoa afal fitu ia leo te loa afal iva ia te tou sa ni fo mo nganu ngata ai o ile ia fa pena foi ona fa manu foi le tua ia tunanga masani foi o to finga masani le ngata le tato company fa manu foi le tua ne company o le titi sao ia o mene o lo fa pena ona taita ina le mamalo le atunu ai mesel laulangi nei vai TAIMI ia o mea lava ia lungo o fisa whasalau internet ia o mana mia lava i tātou le pio aso ia e tau whaatali ia aso nei ia mana mia lava mai se foi ia nuu malalawhanga fisota inga sao mai misi foi mea lau ai nei o bea foi le tātou pokalame mena e whaasoa mai telo TAIMI wa mauan mamaanga whaafonga atu i le ao ngā o tātou titi sao mena lea nei tu la mutalo ia tu ilu mo le tua te mo fo si stato fule inga i le vai aso a sau ia lo fangia le tua ia o tu ilo soifua pa pena fo ia tato uso i Samoa ia tate manatu ia tato te fa pena tato talanoa ia ele lo te me vala mai le tua ia tato tasi e lea ia sianga fia peno fa so atu le matanga la vata pokalame a fa longa tu lo sufonga polo ftelenga mutalo ese me tupu tono lo fatu la ngona final fa ftai le tu fuina le tate fefe fa longa ku tupu mase mea tate jo se si lava me se lava tato lo tato nga lue te le lo pole me o toina tangata o ma fana tato pokalame me se fa fonga le mamalo le atunu ia le nau o mana e whātou whāma tātou tunu, ia, watu ila o leo whātou wā, ia o te whātou whālo ia tuai, i lau whatalenga le whonga mua, ia, po lau whatalenga whoi muli talo, mali tātou titi sao, tātou whiroha i vēso a sau, ia, soifua ia. Soifua. Tani
Akas mana ia viiga le atua saunia mai i le afioaga i tanu manono le pese o le tupulanga talavou ia so mai ma le tatou pese lea mai i le afioaga o le ekalesia kakoliko i malie tanu mai ana fea nei pese so se tei mea usu nei pese sen manei o le feau o lo mamoli mai ai fa manatu mai po tanu mai ana fea no lua faa le lei ai mai Yesu ma lua faa le lei ai malanga paia ma lua faa le lei ai ma le tatou tama paia tatou tamasili o le langi por tapa sili o le langi pese la sauni la fai pese i tanu manono foi o le pese po fea ea po a fea ea nei pese ia sauni lea e le sai lalo le sa poina nei pese mo le fitu tausana talvai ono tausanga talvai ia se mana ia ua matutua foi le autalvau lea i tauna manono e tau le meko kits usi mai lau whafonga Samoa. Yeah.
tulai mai tātou taimi lea ua toe se 4 minute ona tā lea o le tulai valu. Ia nā tō whaafonga mai o whaafiafia pēr ia le ekalesia I taunanga manono, le ekalesia metitisi ia tai lalo le taitainga o le susunga I le whaafengainga ia po le awho whaalupenga, le tausi mtangarenga ia tamtasi ia ma le whalitoa ia kolini ia o si tia la ua mai I taunanga manono ia le fuoto maua le si TOFI fau le ekalesia lea au peua fitu tausanga taluna po el nili pine fa mavai le sunga fa fengainga ia tamtasi ya nei tu la Samoa le walunga lenga tatu sunga fa fengainga ya sunga ya pasta manuia Samuel ya pole le foi ana tu fia ya famina ya o fa pena ona mai Samoa ya le fa pena foi ona tu mai ni fautuanga e mese lava lunga tatu tu spaia mo si fia foi o nei sa faile fainga lotu le ekalesia le sunga fa fengainga I fastouta sa faila to pokalame lunga tivitasi ya le lava lo fa no ma lava na vanoa e fatala ulo at foi tato pokalame ya mafu sina upu falanganga e fa pena ona so swani foi tato e tapu e foi ya upu no folo na yaso sunga fa ngenga netu la fatalo falo alo ia twai I lau sunga fa ngenga pasta manuia Samuelu ya polo fionga foliana tu fia ya famina manuia Samuelu netu la. Ia, o te whaatalo whātu I lau whionga, le tapau whasina lau whionga tole fōa, I nei fo isa pati o le tua. Ia, misi fōi e mumona whaatalo whātu le suafa mā walungo I Jesu Keriso, po tātou ni whaola I le pa ia mole mamalu o le tātou ATUNU'U o Samoa. Ia, olo maua mai a tātou POLOKALAME I tonu o sini Australia, so se whata whaitaulanga. Ia, olo ngā lulue monopia iai mo le whingalo le tua. Ia, mai se lava o tupu ma te malei o le ATUNU'U. Ia male mamalu male loa sio tātou ATUNU'U sunga I whiangainga I so se whata whaitaulanga. Ia lo lava so I fua manuia ia nei fo ia sosa ia VIVIIGA lava le atua tātou maua le nei ia so mai tango fielo nanga le lei ia tātou te whasoa I fo ia la fionga pa ia. Ia whaafitai lava le nganga whiawhia ma le nganga whaafitai lo maua pere tātou sotainga ma lau sunga le whaafengainga a me se foi nei pokalame ia o le se pokalame a ngā tele lava o le autu foi leo le tātou pokalame o Maota Viiga a me se foi lo whaasoa mai lunga le ea ia ai foi meo lo whaapena na ngā lala I foi le au whaafonga ia me se foi o na misi le lotu ne yaso ia misi foi ono tutua nia le malofia ia maua le vanoa lea o te tama ia lau sunga le whawhengainga pasta mo sina mo tunga afa whalanganga e whapena ona sosani e foi me se foi ia o te loto tele tangata e mana o fia whalongolongo I fia maua sina upu e tomataua e foi le baiaso fo nei la e tu la e whaafitai atu lava molov no a o le mta upu leo wa manatu o leo tele a mele o te tupu mai to tono le ATUNU'U I lau sunga le whawhengainga toi titi a le se vai aso ma ni whalavelave tupu I le ALALEO maliu I leo whavelave fina le pio sao whai tele maliu tupu hafosei me Samoa o li mamau fo se vai teimi na tu lai mai fo whawhitauri le ia tātou le fo tupu nea mātou I Australia I le tūlanga lai nea mātou I Australia le veselo te atu na whai ei le pokalame faunan mātou company le company leo te whaingarenga I le TNT le whai le mātou papakiu ke lea saula le polisilia whai le mātou papakiu whaapela are you okay? Are you okay? Yeah, I'm okay. Are you okay? O pela o kunga o le papakiu ia o le vaai o lisi uso nai lisi uso tangata ono le tele o mea sa tupu na whamtala lele pule mea sa tupu se tasi o atali sa whaasoa te ia wina lan tō lua mero tupu ia te ia sa whaleango ia le pule sa whamtala tua lea tau lea le matua tele de le ua uma o se tu pule la songo fua whengarenga le whengarenga le atali lea o tolu aso TATOU ai mawatala ai ana latu le atali lea fa petro mo ia le taavale ia e kuku le afia alu ko kong moki ai o pule lola ia melanga lenga mafu long saul pule le mai ala nganga le you okay po tele ni mea o lo mafatia ia esesi ia fa soa ia na o mela le tupu
ua sala mo le pule le fa melo lantala ia o le au tsa no fo tele tau sanga tam fa ese le we fa na ese ona e miti pele mele ona fata mala sa ta tau lava na ia fesili are you okay to la i mala tam ta upule manatu i melo tupu i Samoa i le pule lola la se so swani lo sunga pasta la se so swani mfaina mai ia fa lai au voi fa manatu i tatou tangata wani e mai fesili leu so tangata are you okay po indi me o te tupu ia le share ia wani yo si tulanga fa pe pe o mi tartala tu timote Fa'afetai ma fa'afesili o le manatu o le mataupu le pule le ola o se mataupu telefoi taimi o fa'asoa ai ma taumawhai fo'i tangata e sua se fofō o lenei mataupu ma o le mea moni lava o se mataupu ua tele tausaga ma ua telefoi ua maumau ai no latou soifua ae atalanoa lava i le mataupu le ola le pule le ola e tusai ma o'oga le afioga paia le atua e le o se ele o se mataupu matagofie leaga o le pule le ola o le galuega lea satani o loo taumawhai e fai i o laga o tagata o le pule o le ola e le tele o mafuaaga o le tagata ua leai se fa'amoemoe i lona loto o le tagata ua ola e aunoa ma se fa'amoemoe ua manatu a ia ua leai a se isi fa'amoemoe i le ola ua leai fo'i se siuiga o le olaga mo ia e mafua mai o se mea na tulai mai po tele a mafuaaga o le pule le ola a o le mea uma a olo ai na noa le tangata malona manatu i le atulenga o le ola o le mea le pule ai le atua o le soifua ma le ola o le mea patino a i le atua e le o se mea le tangata au ale o le mea na fio mai Yesu ke riso e tu mai le tangata o le ola a me le fio nga le atua le upo Yesu na usau ina ia outou maua le ola ma ia outou maua tidi ai lava o le ola o le mea le atua na tu le tangata o le mea lofa le atua fai le tangata ele atua le tangata batu o ia le atua le mana vaola o le mea e pule ai le atua a o foi la no tiri tangata pa wale o le mea e toe mana o ile atua e fo ile ngahanga o le tangata ile atua o le mea o lo ia ile ola ai fo ile tino o le tangata ile tunga mau o le fatino ngala le tangata o le pule ile ola o se mea e mafua mai ona o le loto malona mafau ua le ai lava ma se vaenga o lona mafaufau ma lona ngaga e nati tu ua i le atua leanga o le misiona le a satani o satani o lo sau e fasioti e fai mai le afionga le atua satani o lo whealua i pe o se leo na tangi na te tau mawhai e ngau ia wha umatia ma fasiotia pawala leo le mea na sau e satani sau e fasioti le tangata ao Yesu ke risu na sau e au mai le ola ma Yesu no sau ina ia outou maua le ola ma ia outou maua tili ai la so stangata le pule le ola e oko meki am tatou matatou i loa i le afionga e am sao i se oli one i manatu stangata e pule le ola te manatu ia misi alofa i ei tangata i ei loto tangata e loa tangata e pule le ola walu i se oli i le ai ase whailonga fesili le upo le atua e tu sa ola le upo le atua le polo nei le anga tatou wo i le tala ia Utah o Utah o le tangata na o ia Yesu matala noa ia Yesu e fia whalongo a sila le fionga pa ia le atua e whalima na tau mawhai Yesu ia Utah e le whalongo e le mana o Utah e whaile mea le lei po se mea finangalo i le atua e no oai na tau mawhai e whasioti Yesu lala le mea na tuai mai wa whai a Utah le awala e whalata ina ia fasioti Yesu. Ai oi le temi o Yesu ia na popuanga le la ave fa i lunga o le sa tau e maliu. Ai alu Utah pule lo na ola. Le mafuanga na pule a Utah lo na ola. Ua ia langona ina lo na manatu salamo ele o le tuainga salamo fo ile ai salamo i le loto le anganga. Le ngo le salamo le whamatalanga le afionga pa ia le tua e lua upu e leni na whamatalai. Le upu o le metanoia, o le salamo sau mai le loto o le tangata. O na suia ai leo lo na o langa. Sui le o langa.
sui lona mafaufau, sui lana nio, change of mind and change of attitude. Ale mele ta ole metanoia, ole to inga sala mole nga feeling sorry, feeling regret. Tino na manatu oikalo fai, na oikalo fai, ai lise swing olo na manatu mlona ola. Afa po ula alfametalanga. Nelu yuta sisi lo na ua. Ona pa ule o lo na tino wa palo na nga au e tusang tala al tuspaia. Ole ele na noa ye yuta lo na ua. Na whaingo ina ele na o e karitama. A karitama la. Ole ele ua wha fetu uina ele atua. Ole winga le upu e karitama. Ole ele o toto. Ole ele o fetu ele atua. E o mai lea sto. Ele ai se lea tasi o ola ilungo ele lea. Ele no foi ni tangata. Langa o ele o fato ina ele atua. A sila la iai, o ai le tangata e o le vai ilona loto. E maa fua mai. O le ai se avanoa e tu o ele tangata ile atua. Na tupu au se mea fata ita inga pena misa se urungali. Po ua, iei se mea e whale tono ilo la va whale urungali. O na i tale o tangata. Mana tuala o le amatanga o le pule leola. E amata i se mea e tupu e manu ai le loto. Manu o le loto pe ita, pe maa, pe iei se maa siasi lo na olanga. Pe iei se loto le whamangalo. O ina e whanau mai ai la ngona e ono pule e le tangata ilo na ola. O ila, e tau mawhai ai lore tangata e sua se tali, ma sa ili se fofo e fo ia ilo na whawhita au. A ola ina manatu le tangata wale aise au ngā o le o langa i atinga. Wale aise isi wha mo ia i le lumana. E lela uti tau atu e au ia le ni AFIAFI. So se tangata e tūla i mai se whawhita uli ilo na o langa. O le hale o ngā onga o le whawhita uli. Wa manatu ai le tangata, wale aise winga o le olanga mo ia, wale aise o na wha moe le lalolanga. E iai le wha moe ia Yesu Kristo. E iai le wha moe ia Yesu Kristo. Leanga ua vea le nei mea o pule le ola o se me to o manga ia i tangata. Wa manatu ia o le tali leo lo na whawhita uli. Ai ai loa, o ngā nuenga e nā satani so se tangata e pule lo na ola. Ua manu malo ai satani. E ngā lue satani e sui o na mawhauwhau. E ngā lue satani e sui lo na loto. Se ia o ina manatu le tangata e wha umplo na ola mawhasioti i se awala na te whaia. O le awala tonuna, o le misiona le a satani. Manatu o satani e peise leona, e leo se liona, a le afionga le atua, o lo whelua i e pei, wha pei o se leona. Leo se leona. O le wingo satani o le pepelo. Satani o le tau whase. I le whamtalanga le upua luka. O satani o le tamao le pepelo. O ia le tamao le pepelo. O le tele o tangata. Ua ola i le ngaolanga pepelo. Ma ua ola i le olanga ua le ise lumanai. O nai mafua mai. Ua matua manu malo. Ai le olanga pepelo o satani. Tele lau taimi o le mea ngata o le deceiving spirit. Ma le lying spirit of Satan. E whaasise satani ma whau o tangata. E whaavalea e satani loto o tangata. Ma tu uai e satani ni whiliwhilinga sise. Ni whiliwhilinga pepelo i o lato ma whau. E ma fuai o na tau mo whaile tangata. E pule ilo na ola. E le ai ala se tangata e pule ilo na ola. E yeise i tu e mawhai ai ona o atu. I le manuia i le ola e whaamavau ilo na ola. Le ai. Awa nei manakisesi. Ia, miki alofa ia ima whape o i ka alofa e. E o komeki e le ka koulo, e halu i se oli. E halu i se oli e tusa ma le o onga le tua. Mea langa o Yesu ke riso na sau e mai le ola i le lalolang. O Yesu ke riso e le isau e fasioti. E le ai foi se mea le ina pule le tangata i le ola. Langa le osa na ola. I se fe aua le tangata i lo na ola. Langa o le ola o le mea alofa le atua na tu wina i le tangata. Le ai ma se mea le tangata e tasi. O whaia ilo na ola. O le ola, o le tangata, e ue le atua. O mai paulo, wā, o lo woti, o lo manuia lea. A o lo uola, o lo ia ke riso lea.
o lona winga a o soifua le tangata o la ia ke riso lona ola a o le taimi e oti e le tangata on tu e fa fo i leo le ola tu e fa fo i le mea ta o le nganga ia Yesu ke riso e fo i le nganga i le atua ai alu le tino le tangata i le le ala uti tala no atu wa tuputele le pule i le ola e o ai tangata o matutua o ina taifa se fulu ta lima se fulu tausanga o e o faita i to lua ma to telefana tele tangata o mau le soifua i le pule le ola ona tangata ia o manu malo ai satani o manu malo le ali o le lalo langi o la to mafofau o manu malo le mea pepelo satani malana misiona ona mafai tau mafai satani e fasioti manga oi le tangata mafapea satani o le mea pitosili lea tele tangata a ye se mea wa le fiafia ia te ia leo fapea mai ia le se nga ko olai la le nga to olai ia le nga to olai te o lo e tangata le ama la se nga to olai o le lofa lo ainga ia ta o mea ia e tu o satani le mafo o le tangata o le mea ta o le lying spirit o le molta o le nganga pepelo o satani na te fasi se ina le tangata ona tau mafaile o satani e fatinga ina mafapolonga le mafofau o le tangata so se tangata lai ola noa e au noa ma Yesu ke riso i lona olanga kele la o tangata ia faingo fia na pule le ola po le ale mau alunga o le tangata e fai mai e fia o nga kikeli nga onga mai universike po le ale mai o le tangata e mau alunga lo ona fai longa o le tangata e tau aloa o le tangata e le leilo na tūlanga o te fai atu au a o ina le ai Yesu ke riso i le olanga o le tangata ia e o a iai e o a i selea e o a i le pepelo le a satani ma le tau fasea satani ia malato tau mo fai e pule o lato pule i le ola le atu tele tangata o oina tele tangata popoto tele tangata mawalulunga ma tangata mau mea o mau lato soifua lunga o lunga le Facebook ia no ai le vai aso taluai tasi o fai fe au mai America na pule ilo na ola na pule fai fe au ilo na ola ona o stress e mafua mai ilo na stress le ngā luenga ia le mea nei lo ai o le fai fe au alo e fai le ngā luenga le atua e leo fa moe le atua te fea na fai mai o stress a stress fa te fea o le ngā luenga le atua na alo e fai ai no fai tau atu i le fa matalanga atua wa tele mea ua matua i le mawhaia o na maua se tali ma ilona ma faufau ona na tau mawhai e tau ave ilona ma faufau mea uma ia pia fo ila ilo langa le tau tei o le tele o mea e tau ave le tangata ilona ma faufau a mai se tangata fo i e la tau te tau mawhai e pulea loto i tangata ma pulea wha malosi tangata la ia e whai ngofia o na bave o na alu ese o la tau ma faufau ma le tu ia ona fai ngofia lea ona tapule ai sa tani o lato o langa mo lato ma faufa se yo ina le ai se mea le e tasi e to e whanau mai ai na le tasi ale mea lau e o lato langona ia o le oti o le tali le o lato whawhita o peita o manu ma loa i loa i nā satani a le mea le ta watu Samoa o le upua Yesu ke riso na o tau i o tau maua le ola mai o to maua tidi ai lafa le tala noi e tu le ola e fa ele ngata e au mai e Yesu ke riso le ola mo le taimi lenei ai to e au mai e Yesu ke riso le ola mo i tatou i le ola atali o le ola e fa le ola le alefa i mai tatou te ola tidi ai lafa e uma le oti e uma le tunga mau ai tatou te ola e fa i le ola lea o saunia i Yesu i le manuia i le langi mo le tangata whātua matari tonu ia te ia e o le whaasoa le nei po o le pule i ola e le se mea le atua o le mea le a satani a o le tangata ua pule ai satani wa ia ofolo na tangata ia satani e pule ai lona ola o i tonua o le ema fua ai o na tau mawhai le tangata e na te fia pule fua i le ola le atua o le pule fua i le ola i le o sa uola o e ke fia pule i lo wola e leo sa wola o le atua e ona le ola o le atua na au mai ale soifua ma le nganga i le tangata o le ala le mea te tau na fai le tangata i le ola le atua
au na i le atua, serve le atua, ave iai atoa lo wanganga, o lo tino ma lo mafau le fai mai ei paulo ia Roma, i au tautu una atu au tau tino i le atua o le tauranga ola, ma le paia, ma le malie, ma le ato atoa, o le mea se silio na ato atoa i luma o le tu. Whaftai lava, le au tali le winga o le pesili, ia le fu whaafonga le paia maurunga o le mamalu lau whaafonga, ia tu sa fo i ma le whaasoa i lau sunga le whaafengainga, ia o le pule le ola, ia o le mea to tino le a satani, ia mea whina le te watu e fo i sisi pesili i tu atu i lau sunga le whaafengainga leo ma nama lei te lo fo i leo mari lia mai lau whaafonga le whaamanga le tulanga, o le mela lea o le pule le ola, le ala mona mai ai au na vaenga, o le tele o temi pe a whaiwhinepu pule se si le ola, no lea te tono le lotu o tā pese, o sa lo whaalongo tu le whaiwhi au whaapeta, le whaiwhi au whina, le ia po se mea o le teu o le whaiwhi au i le vā, le whaafonga o le e kare siama le ainga, au le tautara sa o le maliu lea, le o tau le langi lo na whainga malanga, o na o le na pule lola, ia tele o te mo e mafia la i mo meo i tu inga palangi, whewhau palangi, se sa ta whaalongo e whaitete whewhau Samoa, ia e tau sao mai al whewhau, ta te lo al whewhau e sao, e whale tau tala, whai sao al lotu no man lotu alu, ia au is whewhau, ia e pi te teo mawhale a lai loa, ia e ta tau na whaisenga venga i le nganga o le tangata lea, longa wa sao, lea se fufua iai. Ele se teu ruma fale fai el pule le ola to le fo. Ia. Ele se teu ruma fale fai iai langa kau ke le pule le afionga le tua. Mo ile. O le tele o tangata e sa ola sa noanga. Tele o taimi e ta salongo i maliu. O le maliu na pule le ola. Ia sa le mori mau e fa mai le la unga le fai sa. Ia ua tu o atu ia a o le tua. Ile mnuia ma le no fuanga o saunia e le atua i le ola e whaavau le ai. I le whaavale a e whaapeale e tātou tangata. Mo ile. Le mea monia a whaina pule le ola. Le ai lai manino le afionga le atua. I le ai se mea e tasi e tau ta a oti lol tangata el pule le ola. I le mawhai e tātou upuna suia se avanoa e aluele tangata na i se oli. Le anga le ai se salamo i to atu le tunga mau. E le to e salamo se isi i to tonu le tunga mau. Le upo foi la fionga le tu e le tu e vivi mai le tangata i te tonu o le tunga mau. A fai ana o lana filifilinga na pule e lola. A fai o a o le fai fe au. Fai sa o le tala i tangata. O le nei tangata o pule i lona ola o le me pule ai le tua. Ia, a o le leima fai ai le aso le o le maliu. Tala no i tangata. Ia, ele fesilingia le mea uanga i ai lona anga. O le nganga o fo i pule ai le tua. Alure tangata i le. A le ato whamastino. Ia o tātou i lolo na taunu'unga. O tātou i lole me e iai le taimi o le whamasinonga. O se oli. E ao ngā le tau tala sao i le mea e alu i le tangata le taimi o le oti o le tangata e pule le ola. Ina ia o ai tangata la e ola. E le se mea le lei le pule le ola. A wa apa whaila e se sele o le tala le whaise au. E whai le taimi o le oti. E o le ena oti le pule le ola e whai mai. O le fina ngalo o le atua. Ia o atu o ia a o le atu lona winga o le mafau faula le tupulanga tala vou o ile ai la o le ala a o ki ai alu ala i le ola fa o pe pule le ola o lona le anga le na o le mea le na ta o le o se ina o le afionga pa ia le tu le anga o le upo Yesu Keriso o le upo moni fai tau le leile evangelia Ioane e valu o le mata upo e valu o le fai upo todos fultasi anga ia tu le fai upo todos fuluono la tala noa Yesu a tu mau o tou i le upu moni, i le atu mau o tou i le mea moni, o na tu sa o loto le o tou e le upu moni. O Yesu Keriso o le ala, o le upu moni ma le ola. Si la fia e so tangata. O Yesu Keriso o le ala, o le upu moni ma le ola. Ia, o le mea la e tau na manino. A walawa ne i whaavale aina, pe whaatise ina e whaise au. Le e ka le sia. Po tangata i le taimi o le maliu o le tangata le pule le ola. A whai ana maliu e pule le ola. Whai kuna ia lotu. A o le mea moni. Ia o le efika nisi fua pisa ka kou le lalolanga. Ia la o le tangata i puapua ngā. I le ola whale anganga lea.
o le alu la i le langi le ola e whaakawau. Ia walu i se ori, i leo se upua manu Samuelu le tau talatu. O le upua le fionga pa ia le tua. Le ngai tele fai se au. E nau e whaamalie a inga. E whaafiafia tangata. E teu luma, whale i lumo tangata i teimi o maliu. E foi, e le ngata foi tangata e pule leora. Ai e tu ai ngā maliu o tangata na feoti. Ini whaalave whaafuase. Ao tangata, e tangata e ave o la tu wola i le tua whaataita inga. Na la vea nei le taavale o na matua tau le ua le o nā. Le tau le ua le lele i le aisa ma le marijuana. Ai la vea le taavale oti. Ai stau le mōli mau. E o le fina ngalo o le atua. Le ai. Aua tātou te whaasi se ina tangata. O whaine o tātou whaasi se ina. E oti le whatamala. E oti le o nā. E oti le leilo tausi lo na ola. Ai le fina ngalo le atua e oti. E le ngai le fina ngalo ai le atua. O le mea le manino le lei o tātou tangata mea uma. Awane o tātou teu luma whale i luma o ainga. Awane o tātou teu luma whale i luma o tangata i whainga o tātou upu. I le teimi e whaatino ai ma liu o tangata e pule le ola. E ai wha manino le lei. Lea ngā o tātou tiute lea mo tātou tofi lea. Tau i le tangata le upu moni. Awa tātou te pēloa tangata. Awa tātou te taua i tangata se mea e le moni. Ai ave i le mea moni le upua le atua. Ia o le tala lea. O ai la mala le whaise au e sa noa i le taimi o se maliu o le tangata e pule le ola. Tau tino sao i lumo o tangata o lai se ola mwhalongolongo. Mata tua o lotu. So se sau ninga o se tangata e oti. I lo koe au ngā le sau ninga mo le oki. O le oki ia walu. O le sau ninga lea e whaatino mo tangata. E whao ngā o le sau ninga mo e se ola. Ia la mona e tangata i e soifua. O le oti o le tangata le na oti ana nei o le pule le ola. Ia i loa le tangata. E le se mea le lei le pule le ola. Ia i loa le tangata. O se oli le tauno unga o le tangata e pule le ona ola. Wai tau kuke whai aku loa o lau aku i le langi. O lona winga. O le manatu lau tangata. O ia le aila le se mea le angala le pule le ola. Aka fioki. Foi ka iko kalui ka ika ingu saka vaila au whanga vau. Ia vave ingo kou. Ia ka vave inga ka halu i le atua. Si o ka baua le ola e wha vau. No. La pisila le mea nai le silsila le atua. O le afionga pa ia le atua. O le afionga moni. O le upu moni. O le upu o le ola. O le upu e popoto ai tangata. O le upu le ea o ina ai tangata i le tala le leia Yesu ke risto lea na sau noa mai ai Yesu. Na i e sau e au mai le ola. O le ola lea e te tau na maua e tangata. Ia le lei lea te panongolongo atu sunga whawhengainga e se le tāu o le matau pulea ono le pia o le mea nau tama whai atua i le teimi o tea o le mea lea o le teu mua whale ia e whenga tātele se vaenga la o le lea lau tupur whalawelawe ia o pule le ola matai lea whainga le na ngā kos mai ai po le na mafua mai ai o na aru tangata lea pule le ola kai pela kai whakaikai o se mea na tupu i se vā o se ungali ia alaiva ai ai mata tulau o le whanau ia ua tupu lea ua aliai ia se whakaikainga ua ai le whanau wharongo ni upu whelafua ia tamama tina ia wo o i tūlanga vuina le ua piuwina le ui ni tūlanga wo o le tina whaale manuia ia alai ia bia bua unfaithful le tupu se mbafa pena le whalongo i te lewa e mawhulata wa lu ai si taulia lea lea po se afine ua pule le ola na te le fi loina pa mata le asi atulanga pasta po le mea lava o le pule le ola Avai o na le wa sa no e upu unfaithful avai unfaithful we go muli lua o le sa o ta tu tal no le upu le tu o le muli lua o le ansala e te ola ma le ansala i lo muli lua e oti o e muli lua e te alua i se oli ma lo muli lua le anga o le upu e le tele le taimi e tala no ai Yesu le upu le muli lua e o le muli lua fa le anga i tele i pa i le fafine a ua va ai ai o mata fai mai Yesu pe tele i ai tele i pa i ai a ua to sina i ai lo loto wa e muli lua fa le anga mai Yesu wa yang sala ai le tusia Kolose o le tusia Galatia o le tusia ave ia Filipi o lo tala no ai Paulo i le mele nei o le muli lua o le sala ino tele le atua i le muli lua le anga
na mai ale fianga inga tuai le onga le atua ia Mose ave ia Israel fai atu ia Israel tu le mulilulua ale sa wale tu la fon awa te mulilua ai sia le ngor tu la fon e fitu e awa te mulilua e ia le taui e o iai o le taui o le mulilua o le oti o tu la fon o Mose a mawale fafine o mulilua ia fetongi ma ioti le la no atu ai au farsaio mawale fafine o mulilua o lo ave ia Yesu ai mai o matu mo dia mai le fafine le nei o mulilua o le tu la fono Mose ia te tongi ioti mai le o Yesu ai ai se o to le isa na sa tongi lola tang lola e mo tongi sana ma ita ia lau tele faia ona na la tu la munaina e anga sala umala tu o le fesiri la pele o afia le tangata na tupu ai o le tali o lo afia o le ala uoti le tangata na pule i le ola ona ua le lava ono sai ona tinga ma ua manatu ai o ia o le file mumonia le e vanveina file mu o le oti ia na alu lole o ia i se oli ona o le oti ua fia pule i le ola le atua a o le ala e ola le isi tangata e ola ma le anga sala a faila e oti e le salamo e alu sao ai se oli ai a fai e salamo ma to e fa foilo na ola i le atua ma salamo i la na sala ma tu lo na mulilua na ngai kele kanga kai a fia mulilua ele ngata ya fia ia ai ko ya fia i maleta malo le na mulilua iai io a faila o le tane le o mulilua i le fafine le a le tamalo foi le failo na ia to lua wa sala tu ai foi mal fafine leanga o le upu le atua il kala paulo le tusia konito o le tane mulilua e a fia ai malona to alua o lona luinga a fa pe no fo le tamalo ma le fafine le ala mulilua le fafine le lista malo le ngata la o mulilua le fafine le malona to alua a wa a fia tu ai foi malona to alua le o le sala o mo me pese mai ele e pese si ama e pisi awala nei ta alo tangata ile ang sala Mole ta alo ile ang sala langa le upo le fionga le tua a matua lo le ang sala a tole tu ina nau fa na wai le ang sala e fa ngau lo le ang sala ai makua o ki lo ala meso a mai paulo a matua lo le ang sala fa na mai lo le oleoti e sua malia ile ngutu ai o ona ile taimi e o mai ile vala au le tua te le la tangata a fa pe o fa fonga mai le neipo o e iai soi fuanga le ola anga sala ma le unfaithfully me o mastanga fa le urungali ma e fa ti ngale loto lo tane o le loto la wava ono se anga sala lo e soi fua ma e faia ia le ma o tu ala lo atu le upu ale tu uloa tu a we te ta alo ile afi a we te ta alo ile afi a fai fo yo lo e tau ma fai e tenga lue ma e tau ma fai e fati nga se loto se tamaitai po se loto se ali e pe e fa folinga o sa wo ma e tau ma fai e piol se maftanga ai na e pe te pepelo ma e tau ma fai e fati nga o le anga sala le mea le na ia pe wa foi langa lela avatulo na loto la avatulo na mafau la avaku ai ma le trust tor kangakal nga ia ki oi ai se ala kangakal ia ki alo fai ai so le mulilua le mea le na o le mulilua fa le nganga o le ala e se tangata le te alofa ai o la ke I love you yo ale foi ke I love you i o la le mele tu o ke te lo tanga ele yo lo manu ale loto na ta mai tai la no fo malona tarito nunga e sa o malona fa tu tuanga o sa o malona loto ya te o no o mana to te alofa ya te ai uma ele ai e se mele ke anga ia o la le mele o tu o manu alona loto wai se awa manua ono oe ele mea ta ole unfaithful le ala u te tala no ele upu ale tua a faila i eise taimi e pule eile tangata nei lo na ola a fai i eise taimi e manatu i se mea e fai a te ia e mafua mai o oe lea e wa fai ale anga sala lea ia e iai fo ilo oe taui mai le tua so se anga sala e iai lo na taui mai le tua a ole TAUNU'UNGA i o le anga sala ole se oli ma le pafie fa o se oli ma le pafie fa ele i faia ele tua mo tangata e na faia ele tua mo satani mana au
ai ala na alu le tangata I se ori, o le fili-filinga le tangata I lona loto, na te awai te tonu o le malo sa tani ma na whainga pio-pio, o ila e mauai ma le avanoa o le tangata e alu ai se ori, ona o lona le fia mana o ile fina ngalo pa ia o le tua. Ia pela ua wha umi le tala. A whaina oti le tangata la ile pule le ola ona la unfaithful o lona toa lua. E oti o le pule le ola haru I se ori. A e ola le tangata lea soifua I le olanga anga sala. E ola mamalaia. E ola mawhetuu mai le atua. A le salamola. O le ala le tali e li liwai. O le upua Yesu. Ie salamo. Salamo. Ma li liu I le atua. Ma whaafo wina lona olanga. Ia ma faise au wala siliona le lei. Ia ave ailona olanga e tautua le auna I le atua. I se mea e ao ngai. A ola. A o mai le vala aua le atua. A ua salamo. Ia ona alua lea ma le fiafia. Mai paulo. O se ua ia ke riso. O le tangata fau o ia. Ua mavae mea tuai. A ua whaafo wina o lona olanga. E le fiafia a ngelu e afe I le langi I le tangata e toatasi. Ai salamo. Ona winga. Po le ale leanga o leanga sala. E o I le tangata. A o le taimi lava e salamo. Ai ma foi le atua. Ona li liu mai leo le atua e whaamangalo le tangata. Matalia o ia I lona malo e whaamavang. Whaaftai lava. Le ewa mangia lava le whaalongolongo atu. I le mea wo I ai le whaamamanga le pule le ola. E le tulanga la lea pasta, leo mamlama tulanga lea na ofisili atuai. Papela o se afine po se atali. Na te le iloaina o le pule le ola o se mea fina le e alu se ori. Innocent. Na e manatua ia le ia o ina fo ia e tulanga piarau. Ia wa tupu meneni me whaapea pe wa whaari I le tama po whaari tina. Ia pe whaalongo ni tala wa maua o lon tama wa ngoi. Ia po mortala o lon tina wa to e alu to e whaisisi o na ainga. Po ani me whape na whaalongo nei tamatiti po nei a fine. Te ia e wa alu oso ta vale. Aver ta vale na te le mawhawine pule rola. E te e wa oti ai. La bea ta vale oti ai. Pamata e ia se avanoa I kuinga keisa whapena. Mata e se avanoa I kuinga kore innocent. Na whaia lunga o lona le mamlama o le pule le ola. Ai le fufuaina le pule le ola. Wa whaari. E le se avanoa. E le se avanoa I le ola e whavau. O e le se avanoa. E le se innocent le taimi e pule le tanga te lona ola. E te tue fo ia le code le meta o le root cause. O le root cause. O le alea. A whaina mafua na pule le ola o tamati o tinga, o le loto tinga, o le upule o le bitterness, o le anger, o le rebellious, I le eise avanoa. A whaina whaalongo I se mea I ona matua, ai se au oso e fua pule le ola. Ai mea le alu e consult o na matua. Ai mea le alu I tala noa ma o na matua. E mafua mai le pride, e mafua mai le rebel. Ala na ita, le wata ulo waita lo alu oso le tavale. No. E le se innocent le va ai le afionga le atua le tangata e pule lo no. E le foi se excuse. E le fa pe uilanga le malama kama ikiki e pule le ola e le anga no way. E ma fua mai le meta o le root cause. E sa ili le mela I le loto. E se ana fai le tangata le pule le ola o le loto. E ma fua I le loto. Fa mai Yesu o au mai le tangata o mea leanga, lai wha putu I mea leanga lai te tonu o lona loto. E au mai fo le tangata ia mea le lei, mai mea le lei, lai te tonu o lona loto. O ala mea wha pe se mea tupu I matua, a le whanau lea e wala ngona wale fiafia ono ni mea e fese I matua. Ia whawhesea na hitel tamai titi o le upua le atua, o le whanau e hava I matua. O le whanau e whalongo I mahalato. A tala paulo le kale sei e feso. I outou whalongo, outou le whanau. I outou whalongo, I outou matua I le ali. Pai le maanga I o le upua le atua. E leila se excuse e whaia I. E le se upuku. E ke le whaonga le upu le o le innocent. E le se innocent o I te tonu I o. Le anga lena ma, na iele ma fuanga. Na tatala ele tamaititi le alo na loto I le ya satani. Ai se ana alu ai le tavale alu pule le ola. Au so le tavale alu lofa la vel tavale. Ai se e mafua musunga le anga o satani. Tala tia e taule anganga martino. O lo fina ule tino e te atu I le anganga.
alo fina fo ile nganga e te atu ile tino ele ila se innocent o ke lea yaku tole fo la fionga le tua ele ni excuses se fa ile mele a fa e pule lo wola ono lo fali o lo rebel yo matua ia po se mewa ele fiafia manatu e te pule le ola aftu sa pe fai mai e tele i mala mol pule le ola ya se oli pe o tele tangata there is no excuse at all according to the word of God le upua le tua e tu mau o le upua le tua e le liu o le upua le tua e le suia le upua le tua in a situation man circumstances o le ola o le tangata e fa tonu o tato wola e upua le tua le ngole afionga le tua o le sulu i o tato vai ma le malama i o tato wala le ana tusi ai te Paulo ia Timoteo i le ekalesia i Efeso vai mai e Paulo ia Timoteo awane ino se tasi lo tau le lea a ia vea o e mafaa o hao e le ngata ia vea o e mafaa o hao i le amio i le upu i le fatua tua e vai la ia mea ta ua lea e tauna malama i tangata e le aila se alofanga o le tangata i le upu le tua i so se taimi e tula i mai ei se whalavelave whapenei le anga ka kau ke le tau mawhai e toso mai le upu le tua e whawhi kaui i situation o ka kou o langa no e whawhi taui uma mea kau ke olai i le mea lai whai mai le upu le tua if what we do in our life is not in line with the will of God in ka kou lo lea we are heading straight to hell. Melanga e kaunga ko i loa ina. So se tangata au auna i te atua, e te tau na pa leni lana savalinga i le olanga, ma le mea o lo sau noa mai ai le afionga pa ia le atua. A fai mai le afionga le atua, au e te mulilua, please, au e te mulilua. A fai mai le afionga le atua, au e te ngaoi, fa mole, au e te ngaoi. A fai mai le afionga le atua, ia pa ia o tou, au e pa ia le atua, ia pa ia lola o tatou wolanga. Ele se tatou excuse e fai ele mea, ele ni upu foi le whapea, aia pea, no, ele ni aia, e fai e tonu le afionga pa ia le tua, a fai a watu mau le afionga pa ia le tua, mai e li liu, e saule puao mamou, o le funga o le la au, e mamai, a le afionga le tua e tu mau, e o lava i le whaavavau, i le li liu le upu le tua. Ia, le awa mau atu, e le ai lava masef noa, le masef noa, pero se mea whina whapea le innocent nga ke le imam lama. Ane mele le awa, to e so sola i titi atu lava, wha o maleo tapu kalame i lau sungan whawhengai. Le ai le ima whawhawina, le tangata le alu e pule lola. Le ima whawhawina o waita lava, ma whaalongo te ia le awa ratu lona ta vale, te awa la bea. Ola bea i lunga le nganga i mawhawhawina le pule se ola. Ua lost lunga mawhawhau upset ke le se mea wa tupu. Ia wa a whainga i ke leo nge ke ale wa alua ka vale wanga le iloa. Ke alo e mawhulu la bea mai sisi lori. La bea ila ia le ea ka ole whape wa pule lola. A laika ke iloa. Ma laika ke mawhawhawinga. E loanga pule lola. E wa lost lunga mawhawhau. Pena ngalo ki kauso soa kua i le kelo mengi ko kupu. I le o fufu inga fu e to te leo whanau. E o e pule lola. Pivi inga leo kai pena mele koe a maka e kapo kalame. Are you okay? Inga le peo le sosoangia ko le siu soa tangata. Au ilea, lewa tari la ofisiti. Peo ne nganganga le leo ke kauso soa kua. Po lo ia ese avangoa i kulanga whapenga pele aia. Whai le stress. Ele ia le pule le ola. Koe fo ia le upule na ofetu. What is the root cause? What is the root cause of the incident? Ai se ana la vea erka vale. E se siri la. O le ale mea tupu ilona mawhauwhau. O le ale mea tupu ilona loto. O le ale mea fuanga na lai o na unconscious longa mawhauwhau lunga le awarkele. Ma amakaunga ngai le iloa. Lona awala malwaku feko ai male lodi. E tau te toe fo i uma e sa ili po le ale mawhauanga. E depend lungo le loko kangaka. A whai ala na alu ai ngakele i saunia e te tauna la vea. Ele i aiso na manatu e tauna la vea. Ai a whai ele o saolo na olanga, ele o saolo na loto ma le atua. Ia, o le mea la ngai pule ile atua. A whai anga la vea ai o ngalaku i o ika. Ngalaku i o le fiafia.
Ona le fia le wa to sa le me ka o le depression. O ko le depression wa stress manga kuala. Aka ko kala ngo le depression e amaka le stress. E amaka le stress. Sa ia o nga kupul menga ka o le suppress. O le si upo petania ka o le oppress. A o le nga oppress le kangaka. Ia nga kalaka lole le menga ka o le possess. O le possession la. O le loa ia kangaka lo nga o le lo le mea sa o le lo po fele le o fele anga. O pe wa control o se si nganga le kangaka. O ila le o take controlling control le ki Apollo. Le nga ke ku wa vangola le ki Apollo. O ila e koso ku o le ki Apollo lo ka vale lo kwa lo ka vale fa se ko ai mao. E ma fu mai. Wa black out le site o le tangata ma le atua. Wa le sila le tangata. Ile menga kupui o. Sau wikala ia, sau whaali ia le ka vale, sau le fiafia, e au ngoa ma le vama ai le atua I se me kai tainga ia. O le fasili, are you okay? The answer is no. He's not okay. He's not okay. Ngala vea, he's not okay. Ka koko e o le root cause, o fea, ma fua le ala I tonu alona loto. Pese nga sau ma se loko ki ngā, pe nga sau ma se whaali, pe nga sau ma se le fiafia, pe nga sau ma se isi la ngona esi. Le mea lana, aka ko woe sa ili le anga mafuai. A whaila e su e atua le a, e leo se mea relate I le anganga o le atua o se mea na amata mai le li o le lalang. Ia sorry, I le aia se isi excuse e whai ai. O le tangata e oti o I le ali. Ia, le upurunga le wha amu ia ia, le upo le atua. Amu ia le oti o I le ali. Le upo le na. Amu ia le oti o I le ali. O le tangata e oti o lai le li lo no. E fa amu ia ele putus pa ia le tangata fa pena. A faila la vela nga vale o lai le li ele o ia nga mafuai, o le loni nga mafuai. So, he's okay le va ia le tua. E a fai oki, a lai le li lo no lang. A fai oti, o lai kau le ua le honga, ele o ile li. E taula ang tatou lo fa masenga le upua le tua. Ma e kau ke le suia se mea o le upua le tua. E kau fa palengi ele oki o ngaka lea. Ele suia tatou. But it's all depends ele mea ele anga kupu ilonga loko. Le anga ngai ateia. Le anga ita, le anga fali, o le anga le tete, o le anga o le li o le lolangi, po le anga o le tua. I o mea na lua, fai famsino nga le tua, I le tangata lea. Woti isi incident, po peka o le accident nga kupu I, ai leo se mea ngaru e commit le accident. O le accident nga kupu fafosei, ai le se mea nga commit le kanga kalea. Le nga kakowolo le upo le commit suicide. It's something that you're willing to do it, o le mea la yelu loko, nga e mga o e fai. Le mga o e fai. Nga e ke commit lo se mea, that's your sacrifice. Wako yelu loko, e ke alu e pule lo wola. Me alu a oe e fasioki oe. So le mea lana e ta ual tatou to sila i. Ai au te whape atu le suafo Yesu ke riso. There is no excuse. Ele mawhai po lea, ele aise ko inga hoki, kako ke whapea, ia, a kongua langa lae, ele o ia nga mafuai. But, o le whai unga, ma le whamasinonga le atua, the final judgment, o le final judgment o le kangaka, ia o le mea na le atua, e te bent, te sa whape ilo na olanga, pena le leilo la vama le atua, po ola I aili, I le ala o le atua, pe o oki o laia Yesu ke riso, pe o oti o laile la lolangi. Ia le mea lana, ia le whai unga manino lana, e pule ele tu. Pa aftai lava, te loa le ewa o tu lava leiva, suma leiva pasene o le mea sa tama whai atu e lewa tali uma lava ia fasili o whaafonga fo le maru le atunu, pera le me lewa babala mai nei I le mea na tama whai atu e. Ia me leo le se mea le fufuina au tangata lewa te press wa maua le peo le fili number 1 le te le mātou ni Australia ke te press loa le silo meso o tupus whavelave ia te oi te me le o te manatu ai peo I leo te so atu ai le tele o cases le ai o le pule a leola o no medi lava e alu le hau pule leola o komekia e alu le afi o le mele le o se pule leola o se mea wa e lost wa e le loa inga wa menen te pressure wo oi fo I lo sunga pasta wo oi fo I la ia
ia Jenny ongo le tele o le afia ia ona fuala awe inu le ia so lava ia wa te pressure fin le fia ma alunga venga wo va ai ila le mea wo lost wo le lo taimi ta se fia fa mo le tole fo ta se fia o la so nei wo o tu langa na le ala tu tupu lo la me ia le na fa so atu ai la faina le wa tali e fo ile le decision le tua fai le tulanga le e feeling le tulanga le o le tulanga ia tula fono pe ona e sa no ai ya o te momoli atu le nganga fa tai mal fa malo ia lo fa so i lungo le amiotonu le in te mo fale i fai lungo cases fa penei me se foi le fa fongo nisi lo fia uru leanga ma fa e pule dola ya la voi lo la vertali pe ona sa no lo sunga fa fengai nei tu la ya moli atu le nganga fa tai tele lava le talia mai fu se mta upu fufuina ta fa so ai ya fa tai tele lava mo lo temi lo sunga fa fengainga ya nei vai aso ya fangia le tu lui pe ma lo si lo sunga fa fengainga ya mal fartua ya polo fionga foi le ana le tu fia no ma sofo ya pa pe folino fo alo ya tu langa foi malolo e tau tua i tono tato malo ya le longa venga ya fa penana tu lui pele tu lo tele e fina wina e fo ile mi tonu ya fa penana mo ai se ai mo Samoa mo le no mana ya nei tu la o fa ta ya tu le o le no mai fo ile fionga tau sala inga no ono tu nia fo ile malo fia ya le fa ya toile o le fa ta va amole au fa fonga fo ile tato tunu sini Australia ai mese fo so se tour ke le pe o fa penana ma wa mai tato ala leo malunga ka to YouTube ya mamoli atoile fa malo mal fa manyanga mo lo sunga fa fenga ne tu la tu atu 11 no te sa no mai fo fa mania mai fo le malo la fa fonga ai mese fo ni bo mai masani o lo sunga fa fenga pasta. Ja, mo le tul fa te o fiong te pa fa sino to fo mo nei of no taua fa foi fa so le fiong pa ia le tua mo ta to tunu i le nei va en sa pat fa tai mo le no ya mo foi mo vai malu i pu engal pa ia mo malo ta to tunu i la fa fonga anga i se mo tunga a fol ne fia fi le fiong pa ia le tua ia fa malu watu o la ngona lava ia o le fionga le tua tu sa o lava le upo le tua i nei mo se au mo ta to o se ngana o le tau tamali lau tu fa funga mai nei po ya fa mangalo lau tu auna ya manatu anga le leile tu fa manuia i se au matuto le nei vai sa o le sa valia e ia le manuia o le tua i lungo se tato watunu o Samoa i ona tupu mo na tamali ya mai foi au auna le tua so se fata fai taulanga lo fangia foi le tua pa ia mo le malu ia o au auna le tua lo fa tuna pa ulia i tono Australia i nga luenga le tua ia mai se foi o to tele o tato watunu o lo FIAFIA fai tato POLOKALAME nei mana pa anga fa fonga fa manuia tu tele le tua e le sua foi e su ke riso i le nei po mo le tuele nga fa tele na yo ainga foi ma wo lo fa fonga le nei POLOKALAME tono sini Australia so se vaenga or ki lope ia fa manuia tu le tua i se au matuto lo fengai Maota mo le foi lo faanga yo ma to mai Samoa ya manuia lava le nei vai aso manuia fo le nei po i le saunia tu fa ta o to fanga malo longo se tato watunu ya malu pea ao le tua ya me lava tato mana to e pe fo stai me lumanai ya il fa wo wino nei lava POLOKALAME pe ona tu ina tu i Samoa i vai aso ta sia mo nei po ya lo to o ona le fo muina man Samuel mai Samoa ya fa manuia le tua i le nei po to fa soifua. Ja, soifua lo sunga fa fenga pasta. Semetiva
Ia leo tūlai mai tātou taimi, leo atu e tuata, ia por 25 minute o na tā leo le tūlai iwa, a tā fule iwa, i whapenan whamawai atu, le tātou pokalame manei pou. Pe tai leo e lunga leinga se tasi foi o tātou malo wharongia, ia o le susunga ia whaialanga, profitelenga foi a whaialanga, mai ko tanubasa. Mai le nuu lea o sali moa, pia foi i nofuali, sunga ia maiki ia po le talenga foi ia whaialanga ia o io se tasi o le SSIT i Samoa ia e foi tūlanga o fiofisilingia e foi ia le sunga ia tanuasa ia po le talenga foi ia whaialanga i tusa i whamatūlanga o lo o iai lea paenga lea o le SSIT e mese foi le pāti fau lea o le whaamua Samoa nei tūlaha whaialanga e whaatalo whātu ma le anganga whiwhia ma le anganga whawhtai le tua mōta whiota inga i nei tū la o le AFIAFI pō. Ia, whaatalo whātu fōi le mamalu fōi o whaapongfong mai i New Zealand ia auni Australia. I. E tamali i whailaunga malu fōi o lo po mai fatalo fatfela o fiona tele fo e malu fo la fa na luenga ia fa tai lava mo tava no te no lava leo wa tu never fully po i Samoa na i nai fesilia fe tu atua i lausunga ia po e foi leo lo fa ma le middle vai fafo le tato party le ai mese full tato SSIG o feo wo i tu lango tato fa mo i le tangi le na ave ai li batua tato fasili tu sa forma tato VEU o feo i tato tangi o mo se tali se aso fa se fam sinonga i le lausunga tan masa ia po lo ftelenga fo i whaialanga ia fa tai mo le fa fasili mo foi fa tai mo le noa to le fo o le tulanga le i le tato fam sinonga o le valaunga mo le o le avala au na solua sfun mo le lua o le masin fau o topa ia o le valango momoa lana vai ai po ai uma ia tulanga o le famsinonga mo pepa tulanga le tu tangi le tu tete ia ilo famsinonga po ai lo ia o le atu mai mo le lava le tu tete ia mautinoa wa LENEI me uma ona sauni lola ia wala ngol lua ale amwenga la ole SSIG po le Samoa so fatasi i le langi Atua o lo mato ngalulu nei la malala fanga panu taitasi le e faire mato le tatou VEU po le Village Education Unit o TAIMI o lo au ili maini whamatalanga mani tuistusinga mo meo statements fo i ATUNU'U taitasi ina ia mawhaio na mai alato o alato whamatalanga malato tuistusinga malato sainia i galo alato tuistusinga ia ona la afianga o alato whanua whalanga nuu i le tula whanolea o le whamawina o le pule o whanua ona whaangale o temilane o mato ngā lue whatasi ma la whanga manu taitasi ina ia whaina o fia ma whaitai whatasi mai i documents ngei po ni whamtalanga ne tuistusia ina ia whaiona o ngā ma vea ma meo moli mau ma evidence le tato case lea o teminei o la solusu manlua o October o le valaunga muamua na o le whakainga muamua na tato whamsinonga e whaftai. Malo lava mo le talina mo le tafsiri muamua tūlanga lea pe lea mātou te mamlama fōi wa te leo whailo mamlama le maru le au whaafonga i tūlanga o prosita po mea e masani ei o na tūlanga whapenei au mai umani information ia lava ia nota pui le lei a wale whaamoe le asulufu lua le topa. Are tūlanga lea pia na maua tua se temi o te o pe whini le fōringa mai sai e se ngangana sa ua fo le whaalongo whapea o lo tonu lava le SSIG e whapea nā ngenga whapea strike out nei le malo whapea
e longa talian malo e pe se excuse finga le pe fodinga mai o ise meo mafu na ise nganga fa penale SSAG po le mea ia na oni mafofaunga na taimi ale mutu a positive lava e fitau i malo I whaftai mol whafsili lei o le tulanga na ia o musalo ana I rumors fo ia mnai mafofaunga ai o le tulanga ia I le whamsinonga po la su le wa aveton o le matua I positive lava le tulanga o ia le tatu SSIG tulanga wha maunga whamtalanga ia ma le procedure fo le kaunga o iai lei ua mautinoa lava le nau ma le tulanga o iai le fia o le tatou society nei I le tulanga o le tatou lawsuit wae o meia o le ngā aluava I tatou lunga o le tulafono ma tulafono mea tau whamsinonga ia mo I lava ia o le tū lea te ia o le tū fo I hai politiki fia fo I whaitua ngā kālonga hoi Campbell mai whinga la tau fo I vāenga ia o sa nuni fo I tatou legal team po tatou aua alo ia e la tau te fufua I tūlanga ia wae te lo fo I la ingi la tau fo ia suinga ma le whainga la tau tau whai alo solo ai ia la tatou o leo la tatou society tūlanga whamsinonga ma procedure ma regulations e tau ona iai whamsinonga ina whaina aua ni alo sesio la oli ia sao iai ia tūlanga whamsinonga la tau pe le fua mai la o lo ia ani masa salonga bani rumors fa pe na va pe e va ngi fa pe ko ke enga mai ai le va pe la ke enga mai un ka ko malo lo le ka ko SSG lo ngovinga ke enga mai e ko e ka mo fai fuisi awala le tulanga la le ua ma foi le tulanga le se va ai I le taupati atu le ATUNU'U whaialanga le se va ai atu o to le se lipoti me le taupati atu le ATUNU'U I fafo Amerika, New Zealand, nei Australia ma stete se le se tala mai o le leile le attack atu le ATUNU'U e langolango le SSG po wevini meu tutupu o le tasinga vaenga o whanga e ti ai le tato vaenga I nei Samoa. O le manaia tele o le langolango mai o talo malu la TUNU'U I alo ma whanau o le whalupolo tu mali I whailaunga. Ia ngā te lea o e kalesia tai tasi whakawhai taulanga I fia mātou langona mātou wa ai lunga o penga whailangi. Mātou tilo le support le lango malosi mai mātou te e tala noa lawa I mātou fontanga ma watu le mātou viiga ma whaftai ia I le tapua inga la TUNU'U mai whafo wa e telefo iao mātou te ngārulue nei ia au tausanga ma malosi anga fo I tūlanga o seleni ma whautuanga ma whamalosi au mai whafo I alum whanau po mamalu fo la TUNU'U I Amerika, Australia, New Zealand, o Hawaii, wo fo ia I Siamani, ma Alaska, o eni tātou sui o la tau pati mai, ma whamalosi mai ia, e mātou te whaftai tele lava, e ta ele o mātou nganga mātou te whaftai tele lava I la o tau langolango malosi mai, a whamoe lava I la o tau tausanga, ia male mamalu, male pa ia fo ia le ngā te lea le nganga o le atua I whaiona taunu'u whamoe ina ia manuia wae manu malo lava la ni tonu ia pia mātou whaftai atu lea ni manu la TUNU'U malo lava le mātou te molu mwin whaatasi fwoi poe na e saunopo na whetalai mai fwoi whaialanga a le tūlanga le iei le I le wei iei nei le se wawa ai atu I le tū o le malo o tau kau ki keke vai po mea o lo sa valia au pe o ise me o tupu. Iwe, o le mea fo le mea le ua le lo ngei le tulanga o ele malo. Ua langona ho le malo fato ai le se society uma fai on challenging of a PELE malo. Ole papolenga ho le malo. Ole mafu anga fole na wala ina ave malo le
le whatina tau sala na umatu nei. Lena ave sa vai, ai mantua fo, e sea ele amana ia malo sa vai. Ia, aluai la ua whaalonga malo le alu o tato pokalama le whaamalamala maina tu la whango le i sa vai ua mata ona tipa mai masaule le lango ina sa vai o tato pokalama. Ia, e pea fu le aolea. Ia le aolea venga o tau sara le ave sa vai e la oli ia wa hoi la wala ngona hoi o whaalongo wa au taxi mai sa vai e lango tato pokalama ma tato la sule. Ia, le hoi so aku whaila ko misa moi sa vai, ale masani ai. Le masani ai. So, e te le ala me ia wa langona e la oli ia le FIAFI ele o solo mulia tato pokalama wa ulato langona ina e o foi lato faipule wa so sala la fanga ma to tio ye ia wa au tasi no mala la fanga ia o ta ona sui faipule sui tato sui ona el Jason elona oni telo la to ele o FIAFIA tu langa malo ia pelmera na wa matan to ta wo ai kua ia to ta wo pe malanga sa wa ile ia sui o kau ko e kau kapa no mala la fanga wa le fa longo atu o FIAFI malo se dalo tato programa le wa luai ia o le si fo fatete ina le ia fo o tia vea la fanga tia vea tu langa mala va le fatete ina na ia le sa tu wifi ia lo ko e kolo i kua ma fu fanga ona le sosonia tato programa le fa mala maina o tulanga i whanua whalanga nu. Lea lawa koe ka ofi ai ma patoe ilo le nuu tulanga me taulisi wa mana o le malo e whatau. Ia, o tato pokalama leo le SSIG le sa mo moli le nuu mainga. Ia wa toe sui ai le. Ia o nai mena o nai positive nanga leo whau fefe le malo o tulanga ia o i tato pokalama ma tato vaenga o lo whainei wa fatoa loa le malo e se so sai ete o fiu wa vai mai ana lu atua ma challenging ho ma lu ila to TAIMI nei ne wa pe le alanga si atu pe wa ai atu foi wa mata na ya nga le foi sa va di o kama kuanga lana wo ka le foi sa va di fai o le sasa mai o le ola pi ilisi piko i fa nga ko mai ke le me e nga karia ya le foi fa penga fun kan fai mel SSIG ya male parti ya fa mo Samoa ya e mesi level lama o Samoa to ya talusia o ne yo o mai le lato campaign fa pe la monona si file mi Samoa o i sa vai va pelo si fi o se taria e le aida e watale ai atu ia e peo le atu la voa vane foi le sanonga male ia malama te manu la tunu o lo papa au i fafo atu nu fafo ole o peka malo si ale tatou e solo ia i mene o tatou tangata o le empowered nga le mako ke le pusinga matulei o le malama anga male atamai ave tatou tangata e sui ya ile mele awai sa no folilo ma poni sane o tatou tangata le tendo ne mau me ela wa mata na malama le manu la tunu la tu ngona le malama ole tawala na le ma fanga sui ya malo wai o mele o malo o fa ngala to il tu la fono e fe su ya ia me ma tam fa ngo ia tato fonua ma o le strategy o le awala ale SSIG o la tato focus e tato tangata o lo ia ni wa pawana la wala malo ai o le malo si anga le tato tangata wa fa tato tangata pawala wala su malo tato tangata e wa se posesi me o le ala le luaia mena ina mua lau le la suit po famsinonga waku le famsinonga le a manuia o mangaia ia ko waku i kua malpaki le suia i malo ia mo se lau paseng o mera ia lua
wa foi ole palonga le tiki se tulo e lua me makaukia e pe ka e lua me makaukia e pe ka ole olo male ma sapoia o me la ye lua le ka ke o ye o kom singonga ia male pakire su ye malo ia o ko fo i lola ia Samoa ile kulanga o sifile muma tulanga o le puipui o tatu fanua ma male anga nu wai o tatu nu mole ye e mamulu o se lo tatu fanua pa pena foi langa nu ese foi langa nu e do nala tulanga la na le o mena le i mala mala tunu lo papa o i fafo o le mena nga ma ko boy tatu tata nu mala fanga o le empower na le mna mi tatu aftai ia o le tunanga na pio na bate foi se fesili ia o le fia le loto wo vai atu ia wa matana ese sabali o tama matua ia wa pe wa ese le tulanga le wa ye tan masa tulanga le wa ta vai atu TAIMI ia fai o le kiki fa maulunga lunga o le ka e finale o la pi polo fa maulunga lunga ia le sapo foi le SSH ia wai di fa pe na mafuna fai fa moe e la ustunga tan mas e di fa pe na mo fa na fai ni fa moe ona se tulanga o fia malo o le tulanga ia este le corruption este ia wala fa la tua ia tele o me ia e ona le peti ai le tato tunu ia le ala na on mafuena vatu fasili nepe fa pe isto vai o la vai ia wa mata na umale savali le pe onga pe o lo lo sabati ia wa makanga ke pule si vai kulanga vai le si vai ia le wai lo sabati al mesai ai ko ali lo lava e kama ia kuloa e tupo le tunu ko ali lo lava ka ko ki me sava vadi ia eu ia le fainga wai ko molis ka vangol vai aso le le special le wai nga of ta ia tu ia la uftelanga fa ia langa te lote mostava no vai aso le ia ono tatu TAIMI ia le watu leva foi po i Samoa task from malua ia le wata leva ia mato nei tu la ia molia to le ngang FIAFIA ngang fa tai se te mo le ta fa so ai ma la uftelanga fa ia langa i lungo le tato YouTube ia me se foi lungo le internet ia te mo ta fa so ai ia fa penar fa ngole le tata nanga se te mo foi ta fa masani lo leo ia ma lo si fonga ia ma lo leo fa ta va ia ma so le o le tele ni me anoa e on ta fa so a wan mama foi o le ATUNU'U i fafo i melo tupu i Samoa me la live mai e le tala fatu le level fa fonga mai ta to fa so e fo ba yaso nei anetula ia tu loa i loftalanga fa ya langa ia fa pena na fa to fa mo le mamalo le ATUNU'U me se foi e lo fa fonga mane TAIMI ia ta fa pena len ta to fo le lo fo le tu le va yaso pe au dia tu lo nanga le ia fa stai mo no ia ve mo sui o Samoa nei a Samoa so fa tasi la langi a to Samoa nei ma to te mo le twai fa stai mo le no te lava mo nei lava TAIMI i lo pionga to le foa e ma to te fa so foa tu le malu la tunu ia manuia lava fo fuanga fa mo moenga ne va yaso a ta to te fa i fo i TAIMI o luma ia so foa me manuia ia so fo ia lo ftelenga fa ia langa mo le fuelo fa anga tato SSH nei i sini Australia ia linga noa e me se fo ia ni mato taifono ia la manu ia fa pe fo ia i vonga mai o malonga luen mato SSH mo le fuelo fa anga mo tato i le sunga le loia le sunga tamantai loia ia unasa uni sa polo me se foi le fionga matua soli ava msanga ia pe ngai mali ia pe foi le fionga msanga ata ia ma totele lava tato le ala le pule le maon lato le mo le swafo i sul tato vaenga ia mo le ato tato lo faanga mo ne vaso ne tu la ia so foi ia i lo sunga tanu masa ia so foi ia alo fa tele mo lo fia ma te fo so foi e mo ia pa se foi
2BACR local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Ia lewa tula mai tatou taimi ua fitu minute ua te ai le tula iwa. Ia ngatu fai Samoa ia lewa tatou wo mai isi ui il tatou pokalame. Tonu foi ia tatou tori tula piona whaasoa atu foi lunga le ea ia tatou whai ngā lotu ia tulanga la tamu whai ei nei ia vai aso lea o le aso o tuaili si whai ngā lotu o le ekalesia e whakasa salo e whakasa mai i whio ia lalo le sunga to ina maralo ia to ese pleti a tono vai aso lea ia la whapena o na mofo le awhai tula e whaali e tuai i le whai ngā lotu au langa whai ngā loku muni na li tai ai ia le to ina ia sunga to ina whaatonu ia to ilo peleti ia bea o ia ma whaifi au to ina malolo ia ma papena ia whalitua ia centenary nei tula Samoa ia ua mai ar tatou pokalame ia nisi fua ia na whailoa mai tatou telefoni lunga le tatou YouTube whaftai tele leanga lei whaftai fo mo lango ia le tamaitai ia teisi ia po le fufua i vao ese e pifania to le fua manaia ia whapea fuelo na li ia no fia ma no fualo ia whaftai lava lango mai ia Sionis ia whaftai tele lava e me se fo ia paanga masani o tatou pokalame mai Amerika ia New Zealand ia whapena fo i Australia Samoa mea lava mwhai na MAIMOA mai ia e le mawhai ona tau lau atu tau swafa ia lo mawina pia i text ma tulanga lo tau MAIMOA mai ia batua ele nganga whaftai ia vi ele tu en whapenana o ngani pokalame e whaasoa tuai ia ma tatou whaasoa i pia i lunga le ngata i le sunga whawhengainga ia pasta manuia Samuelu ia papea foi le sunga le lo ia le sotele i le tula fono ia mese foi ia tulanga lo ia nai patonga ia le SSIG ia lo fina wina le amiotonu le atunu ia papena foi tato malo ia nga foi nei patonga papena ia pressure in malo i mafai ona sa farisao ma soswani ia le mau foi na tuina mai e le sunga le sea ia le TOFI o Samoa o le matai o TOFI o Samoa lo na ele o le fasino manga Samoa e le ese Samoa mo le nuu na filifilia le tua ia isala elu ia o Samoa e mamana to e mamala le manatuai ia se upu foi o le tau tamali fa fonga foi le pa ia maulunga si o tatou atunu i meise lau whenunga to TOFI le tua ia wa paulava le ngana o mawhain fo ina mai le tua tatou so tai ai tal tonu lo anga e pe lumar tatou pokalame fa penao na improve ia pe amata foi na tu atu le ia teminei ia le no mai foi le fiunga tau sala ia inga noa ia tonu leva yaso pontu atu ia to eva no mai foi la ile fa walu tatou pokalame na ina swinga o tele tatou pokalame tele swinga la iai ia la tatou watu tele tu atu o whenga lotu o menu tupu i la tau sanga ma tau sanga wa te atu le la amata na faali atu lunga tatou channel le YouTube ia netu la ia o le leo fatau vaana o nele ona ia papea foi le atali ia mic mo le fafoina o tatou video production ia fatai lava mic tai lava mo le anga lei i tatou pokalame ia mese foi au fafonga le atunu ia ale tatou pese muli lea ia la tatou taualunga atu ia le pese usaunia le afoi pese metotisi mai tanu ngā manono po le Meko Kids i le lato pese o le whaifaiva i tangata whātua whā, tātou whirafo i vai aso a sau i whapena na lofa le tua i o atua le tō soifua ma se ola vai le ona soifua.
te